Awurade mmara eso nani gye Awurade mmara ho na odwen mmara no ho awia ene anadwo. Anope yenkura nhesem enie. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, nor stand in the company that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditate on his law day and night. Yenkura nhesema anope yade maunie. Ede na abusua ye pese ye fa anope efiri asama ye kenkan ye mu. Dia ye pese ye kan nyina ne se enhyira ye kwa asore obi ada sore anopa obom paye Awurade hyira mi o, Awurade hyira mi o, Awurade hyira me. Enhyira no aye pa efiri Awurade ho no emma on a silver platter. Ewo na kwan, ewo the principles be a guiding, ewo the guiding principles. Obi a opese Awurade hyira wo bia no enema oye a Awurade be hyira wo no ebi na David ebobo so ewo David adwonto no dia edikan no mu dia edinkan wo se obi a opese Awurade hyira no esese oye onipa a onante abonefo agina mu. In other words, oye onipa a ontumi nye bone, oye nipa nani nye bone ho, oye nipa opo bone, oye nipa ochiri ade a Awurade chiri, ade ye Awurade tan no eye ono nso tan. Sa nipa no automatically uyi ho firi mu a ubeye enhyira. Enti anopai so opese oye enhyira. This is the first principle I also would to wadwen mu say ubeyi ho firi bone nyina mu na Awurade ebeboa wo. Sa nipa no again onyina ne bonyefo kwan so. Adeba ko mahunu wa bibifo titru Ghana fo ho ne se obi di bone kra otumi ka se o me de me nka bi na ogina ho na ote ho na ohwe bi na bone die no koso. Bone ya me ka ho asem nya se bi a watwe seka atwe abade aba obi timakum no. Eto da bia yanum kasa kra ye ka. Eto da bia nkomo bia yedie. Eto da bia niema yede yani hwe. Ema ye bone. Na Bible say obi a opese Awurade hyira no bia no sa nipa no onyina ne bonyefo ekwan so. Eto da bi na konkonkwa anuase a enkomo a yedie ewo ho no enkomo no bebre ebo ye nhyira tugu. If you say Bible say enkomo bone esay obrapa. Entu do wabra bokotena tena mmeaye binum a ebe wiase no wabra bopa no ebe say. Nti anope se opese oye nhyira a ewo se wo hwe baabi a wonante ekro. Afei Bible sanka bi o se nia opese oye nhyira no ontena fedifo tena bia. Fedifo tena bia no bi ye hefa. Ebi ye nkonkwa anu na me kan. Oko baabi a ye hia ye to dame a ensem a ye kan wo dame to no mu no. Enianom eye feudie. Na Bible say obi a odi few bia wonhyira emma. The Bible say nia opese oye nhyira no sa nipa no ontena fedifo tena bia. And the cardinal point a ewo ha ne say sa nipa no odwen Awurade mmara ho nani gye Awurade mmara ho odwen ho anopa odwen ho awia odwen ho anwumre. Die na ya odwen ho die na wani gye ho obi ani gye wo chacha to mu obi ani gye wo loto twa mu obi ani gye ewo ensano mu ade a wani gye ho no enum na ubenya wunhyira afiri. Enti say ye papa ubenya wunhyira afiri mu eye bone a bone no mu na ubenya wunhyira afiri. Ubenya wakatua afiri ubenya bibia wo pe no ubenya afiri. Anopai Awurade mayen akwankyere se nia opese oye nhyira bia no ewo so odwen Awurade mmara ho anopa awia na anwumre ewo so oyiri ho firi fadifo tena bia mu esese onyina ne bonyefo kwan so na onnante abonefo nso agina mu. So obetimi aye ne se ya Awurade beboa wo obehwe wo so awo wow benku ni nifa ama ade nyina atume aye kama ede amaw.
Midin ede Owoahene Acheampong. Adea Akye Abia say na yema wachen na yakai wo say. Adea Akye Abia dwumadie so nie. Akasima nwotwe na abo anope no nsia enche na no nsia bo a yebefa no nsia kase bo ewo akan kasemu every Sompa 93.1 FM yede abro. Endi ya na wahye no nso ena no pe na nenso ena Occupy BOG Bank of Ghana demono a minorities on beye no ene baso enran so adintwere na ba wiye na adintwere na ba wiye no for omo register for the first time omo de na ba wiye ene kroi wow card ayira o pesa also replace no ene so omo ye ho adwuma ni nyina no eye nkutahudi a ekoso ene dai emu Adea Akye Abia Sompa 90.7 FM ena waso eguso good morning.
fam na nya de abenane titru ene wonum a ekodwa enebna anopai koso na ene yenmo nemom enso yi a etro toi se joy kemfo ene bo wo dan so a wan hweye kura na besan so afaw sanse eboye eno achi no ensan so kura enwunu na hohoro no ho abrebia joykem SSR IBT IBR ene ne shenga ne self-lock no onua eyenchense yese won second bi pa na no Sompa Community Development Gala ebiji 20,000 Ghana cedi 200 million na wasanso agi 30 million wa chire emu dokona hodo omono mo yene ne keka aka ho ne 5G ne mizodie obede ye ne ye nkampo ni nyina emu no nyame bibie wo soro e ma mansansa kan ye no Joy Cam Roofing Company Limited wo mo nchense na mekamfoma se wa ebrebre sida na wi am yenkruso na ya afebo ama ye se warranty eda ho eno che se warranty ne ya ne sa no ka ho na ye wo Nkoranza yene Vodafone po no anasa telecom po ni din hwe ni mu abrefa ho eno achi Hansha Brigade techima kumase kwa so ho factory na nkasa na yetwa nchense no ye de afokai e de abrewa ahyenti ade nka ho wompe we opeden 0540 125 818 ya na wafre wo mo wote se last chance travel and tom penim for babeka che o se enyuma de bi wa buruchiri boro bo ne ne ka ho teams second division, third division, first division for players yankasa na utiri yeye na oye discipline ampa na oni mbonso na ubi bia kan sene Portugal betumi akobio Turkey, Estonia, Poland ana Canada na Ireland no betumi akọ sanse hode kura wo maka kire se nwuma ewo ho Germany, Belgium, Denmark ho nyina nso no wo mbedom ambo anya interview se wuram entika ho na ene last chance for mo friend was 0543 565 968 Bokrom Junction Kumase eno achi no Kisi Ema Junction enkran eho ne ya achimota 0553 985 231 Alala Construction and Training Center baby awukosunya adwuma na yasamu atworo aban MVT so hwanya abodin krata no baby won musua by digester electricals plumbing esua POP ne aka nyina ayo ebo CCT camera ka ho na eba dansi nso wo mo abin mu wo mo asisi bi etonton bi a ebo no nso efo eno na mekamfoma wo no mewa kwantuom se enha ho ya fe na okopa asase nyame ampata na ehon nsem nwonwonan ne aka ho afiye mu no yesisi afie ni bi esi ho a ehome wonsa mpa afie ni proto kakra ede anim enti ka ho na eni ala mo 0550 557090 anopei wo badwade ensu ne ye finfin ne nyina no bo modern se obenya o mizo fruit drink eno 5G ede akofie o mada romanti yankofa no nsi kase no emra ewia Adea Akye Abia adwumadie no Owoahene Acheampong ofidue mu ha eto awoso enti hye so sa na GNTD graduation no fa kan calendar ho Benji Hotel ene bekoso bosumi ne de toso nwotwe enti ya na wahye nso bo amama ekrado yenkofa ensempapa no emre wa no pay said ya many amaboa ye din wodwom wa nema nyinada ye kodi dwa said ye sika yira ye benemu anemu mema nso pe ho ye hunu ya sim nyina eye mpedifo di animu ade ekoso yi wo muntimi nka ho hwe edwalifo nya hwe ya adwempone ani sika pe enkofo a omo omade so omo go extra time e wo edwalifo butu ya omo ye no ene be ma nyama bo so akoso de Ghana fo nyina se enche ye nyina mo beti Ghana fo edwalifo enka se sanya ene enkofo ka omo na omo pekete no se ancha na mo ti se edwalifo ye pekete o GRU e for offices a nenye ni ayi bibi nemu tufo antie eni tintin na o ka peji bi anya na adwen so obeti edwalifo no ye no ene be masa ade no esi ye ko enkran aboso kan
ya ofa no ne ya ma me no ma omoto ka wo nankasa enso gusuada asem yi wo mo ka se kwan Ghana Revenue Authority for de wo mo nam so e ya tete na hye wo no mabufuo eti wo mo betoto wo so to nyina ate agu monte so ayeye kire kasa ma afo no owura tachi ado e no de asem yi to Ghana fo nim se nei wo be ko so to na GR ni aba betra so to wo e we ne ma wo beton me kware amahu ebi be mu da ben e wo hawo ne anim guase enti se sa ne ma wei eto anchade a de abobaba no ebe hu pa Catch say and man the policy did there. As I said, how much you mutia? You bet it to Soko, I want so. And then you also can be moved. You bet you about 10. I catch a bassa by. So what said ya? You have the most Cesiano, if I'm trying to check for Muya Juma, move from the finance ministry and a trade ministry. The Ethan Nano, if I'm home, Parliament Dakacho say, yeah, the only demand by it. And you know, now Parliament also get him up real. Now, from there, then I say, we get because any small more, move 5 get the phone, yes, move is a good phone, save yourself young post school. The Ompebia Namuye, and so Mokoba, yet it's waiting, and Mamma. Wey abo so kai fo adwadifo ene disi amanyokomu mrasebedwafo bebre titu no a won me free framantamu ene omo kasa sese de nsuo to a na ewohuru nkuro na se japade bebre kono esa ban no be bibi efa ho ekwe di won manim ni owura Emmanuel Bezra wono ene di won manim a wo se aban no anyare na okoso aka na no tum di a aban no dwumadi awodo bia de no wo de beba mrasebedwafie mu a wo mo so e de bajimu na de no wakasa bi e Kwame Agboza ya wono eye majority chief whip wono so hye takra wojam e de medron kitwa no ye adaklo emra sebedwani wom se ne ekro no ehu papa se nsuo beto na wohoro na so budget 2024 na nsem bebre ya wom keka ye eno so ewo mu bi na so mpenfo aka wono atomu owura Kwame Agboza for vote and didn't even care about where the people who are going to vote for him are going to go sleep. We leave him to that. He's not yet the president. And God willing, he must not be the president. As for President Akufo-Addo, he's already the president. It is your job to fix this problem. And we are saying, if we don't see anything in the 2024 budget, forget it. You are not going to get our support for anything. Wowie ya na mame ablazi fagomashi ya wano so emra sebedwani ma de hye woketu south wano so de be tum se West African Coastline Management boa bia every World Bank ni IMF for edeba no manya ntie se sa arrangement bani ni Togo for enyina dade yensa hyase na Ghana yenso ya chefa ne sen ya ede beboa ma framantamu ensoto a na taira we sase sane ma ne dan koro no ye de beboa wonum. I wish I could advise you. But I think you should go to John Dramani Mahama and take that advice from him. I said under him, he would be the right person to give government the advice. And when he told you that if you are not a president, you can't be criticizing him and telling him what to do, you think he was joking? No. But by the way, I'm told by the World Bank and IMF, I think they have some arrangement with Benin and Togo called WACA, West Africa Coastline Area Management Funding, Resilience Funding. Why is my country not participating in that exercise? Why are we not applying for this WACA so that you save the coastline of our shores? And the cold comfort that Kanoforiata gave me and my people is that he had set aside 10 million for feasibility study. Mami ablago machine obe wade tena pa eno wade kasa mami abotena akasa de utie Sompa no pano si akase bo ewo Kumase 93.1 Sunyai 98.9 Nkoranza 90.7 yengina da ya kire Sraban Sompa TV so ejwagu wahini ni ama krancha da source of mami premier ni asante maidofo wabapa mesa mitigumu na ye Kumase Central Market Ema kukodru fobi
makeka wonu mu apom said you mutso ne digira kire no ano na de obetimi aye so ne ma ne ye biewu Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia serem se jata otese bo nwoma so presoro we dia papa so do man no obeturu ya akwa nkwa na nukretro do wanam digitalization so e kurukire wo man no de aseto aketua mu a na ene de ni bia benti wo ye ne sa pepepe na to ahe ne esi ahefo ene made asamotu manimu yo samo shaba wo me animu e wo ho brase ni ya wo nyamesro ni nyamedo edna koma so ya wo kanipa bomu na dru wa delegate monso aba no fema Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia no obetumi aye inshallah alhamdulillah den enti je ho amu ya ha no ye nim se mp party no akonya kura ne se to fam na prepare amamu a akonya ne nya akonya papa enti a prepare na abam ni nyina nim se ebesi ela esi eti enya yenwanwa na emom ya kasa ye gina ne se titiri pa ye de ba ne se atu ahene ani esi ahene fo ena ya sira wo mo se aba no mo kwato no o mo ntuma Alhaji Muhammadu Bawumia yeah, Central Market. Yeah, gina so kasa asem no. Yeah, dwadifo. Yeah, ton ene yato. Central Market ya ete no. Ebi wram na ipie. Ya ni ya tena sia fa pen book. Obi abewram bia ne be kasa bia. What is a man to Alhaji Muhammadu a? Ya so ye ngaba. Ya so nam say NPP 20. Ya pese e break 8. 88 na ya pese e break no. Central Market identify groups. Ya the asamane say, Alhaji Bawumia ma, ye identify group of Central Market. Yan twaba. Ye mami ko so kasa isa wo hwa won mo agina ni binso a ebinom kasa ni nyina akoya busu entitimu ene ye firi ha ne ye ko ha ne ye ba ha na so mo nyina ye furukro ma nya buzi a dan kwa ni domo ene wo mo nyina da so ekaba mu ti sa kasa ni nyina da haji awa senya de etimi boa na jontrani a wo de identify groups ye ni mu ene ye da Emmanuel Saki wono so kasa bi de to so senya no krada se so mo de ye wura da akwadwo kire mate achi dabi wo mo de wo mo somo no baby I was sujina ne begina the entia titiru ye pese Alhaji eba no ye de nyema bi atoto ne abi hu ye say Alhaji ama ye be ko opposition direct ye be ko esan say ye ni nipa bebre adi nkomo rescos case bi si wo ho e fa o mo kwan na o mo bridge ho o ma epre o ma mpanya agua no o mo nyina ba ye de o mo ko ho obi aba na okọ ye fa fun keke efre Alhaji secretary ade chi ya na o ma contractor e ba ya obeye bridge no ti say ekwan ni nyame ya adom a wo the grader e be ye kwan ni nyame ya adom a china we kire suti ya papa no oye we ye Rasaki ya enra ne ngasem keto Central Market anopetutututu yewra wono mo hye ni mo nya ye bo na ba so Dr. Alhaji Muhammadu Mia. Na yet Wakasia Bonoso, Chief Executive Officer Adema Guide and Save Adolescent Foundation, Madam Gifty, Emis and was about ye. Ya Munya Kro, so be fefe mama, Momana Bontena Momeka, Namunya say, Namudi Church of Fiemu, near the Katia New Web, no magic, no Makamanwa to sing at the Timebo. One is some pants and telephone at Church in Como, Dema me where your midwife. Na wobo adwuma papa eno de asemi ede atomu se ekofa saade eno de ba pe na de wo haw ede aba bedwiri emofra no so enti ebredu se sa wo haw na ye fam ni nyina mai wani mebunu efam ni nyina ye betumi so aba bonteni abekasa ho ye maami ede asemi etudwa wo bra na ni dwumade a wo de ewo afigya ase na santimantem ya no bune dwuma o kirem so aka maiwa awodo bebrabom ema wo mo ntete ene nkasa ho ni titiru ene won ma sa wo hawi won ma to bi Nkoranza development no dodo na e family ena e kaisi so villages no enti maame no asem na to no one ohunu se ye de yensa be se nemba no eso two village ko no mono mpanyifo asem sia no makose o we de yenka ne fie yenka ne boko enti so say villages no ana krom hofo no ebeka se wayi ne krom ni amanti na wakana no atum ena obi so wo hokra okọ hospital akọ sign police report kra sika obetua ehu odin
ne ka ho bio ne se e japade man Nkoransaman na sika beto na ne na ogina Nkoransaman na mu so e ka no kra kire Nkoransaman no yes abone no ebe bibi kakra bi e de mana na waje na wetwa asem no so niwa na akwara no ye di ne dem. Yeah, mommy, gifty, emisa, and our dear foot to say, Edibai, Regent, ya o Mori, Nananum, and Konyasa, so I appeja him as Cebu, traditional area in Fifi Mountain, Nana Obukase Ampa, Odikan, and Wakase, Nasem Nada, and say Brasso Sabine Bedanani, Adea Babeshe, in Fifi Mountain, Aquas Juma Air Tourism, Naya Shania in ye, was here and son who to be a wapad in Fasuchi, Dia Boa minor, near to me, the Omine Hobra, on the Sumpako Tebekani, our boy, you might brain, and one Vivi Mantelmo, Eric Annan, and a Chichen and Como, was say a bed and a buy it to me, Wabra Adea Akye Abia, and so ash, Nessay Kaka, and Ninia Bois, near Baby Vivi Mountelmo, Kioniama Bebrea, Quansradia, ya ebit me a bow mine. And Owoahene sa deliberately the Kodo may preaching here. Central Region stands a chance to be the breadbasket of Ghana. The entire country can depend on Central Region when tourism is done right. On here then, I could be to the Bahamas. We're a small country, but North America, they're the second biggest GDP because of tourism. Say war, Kakum National Park, Epcos Castle, Emina Castle, Alebu, Asemanso, can be no hotels, beaches. Next no, it may have another much man be or there, Asian me. A corner, you think, the Central Region, no, I bad. A happy bill of Abucheba as a tourist, you come road on them not. I do. There's a way you send. They won't see what you do, and why I say, as in Paba, and send a good way. Nana Obukase Ampa. And I attend Kano Riana Central Regional Director, Edema Ghana Tourism Authority, Ora Kwame Jesse, and so HHM said, Jubadia is here, Babadi Ebesium, Sage, Jinapiana Fea, Quantum Ponso, yet Remayan, Mianuni and Sano, say I did to me a question so the Ankabema Quanse, Juma Yepre, Sebebaso, Vivi Mantem, Quanimu Pantuandi, which say, Pampe, Sesakune, Bodese. Into beer, Bidiju maybe a fast survey, Jumano, Nessa, Bana, Shese, a Braquasono, Unsisia, a Fastica, a buying Bina, Enna, for forces or mobile and Safiana, so more will provide this service, a moment, standards, who follow. Bia so or Nasa did a Bafia, the hits of a cassette won't pay. Say, I buy individual, say, yeah, community, Nasa, I so many so say, on the airport, ever Central Region. The tourism authority, EMF Yeah, was so Dr. Adea Akye Joseph, why a nutritionist, Edema Sompa, Abaya Sabia no Jamanoff, Nadia Fucho de Mama, didn't Yemesra Nufu, see a Pessi Nufuyaka, Krakawa Tabamba, Mumade Cro, one of the day yet, one may be Sraya Tohun, a baby Asiania Tonona Senefa, Nina, you how Tiamachi and Musu and Frihum, or the Assembly to Jobra, one lunchy woman fellowship of Cross of Salvation Prayer Ministry, yeah, and also Ewa Sampa, Jamanoff District, October. Sweden edika eda kwasiada eno de asemi tumu se niema e made Israel nufu so no e kwa kofa kokram yade o eno de aba beduedue wonum so enti ehwe wo se e tore bi nso ye nufu no ye nya massage pa ye miemia ye fifi mu so amu wokunu no mama mu kunu mu miemia nufu no se de be na se dua bi ba bedem antempada ne ye hunu ene doctor utumi so no expect ene wo kirechirem se wodun se miemia nufu no a tore bi atumi sa ye hye na fe ensuo bi nso firi nufu no mu ba no kwada no akwa tesa kokosrade ni nyina mu ntentem so koyi a doctor for asutre ni enkwampa e befa so a ye de beboa wo me de nsem tudwa kirechiremu se ma ba tan so moma no nufusuo no na munya asam mfa ma wo mo a ebobo obomani mu de ma papafo a ese anyini emum na enom no it say it no atimi amagine there be but obeko apospelis kan otutuntu anom se be ya no fu bi jinajinsu enti nuwa ye noma enye doctor na ama ya kwanche na mo bi ankasa na yedi esika akoto se ye nom sebi se be ya ye no be ye akese kama eno etime di sa breast cancer edeba afi nkun bi wo ho a yedi sasa ye no fu pese ye no fu no ye shen e se bi ye dress ya na ya pia di abaso se be ya ni pa bi no ma appreciate se o ba ho e fa Sano manu etimi ma onya no fo no papa
Dr. Adea Akye, Chief Executive Officer, the Mental Health Authority, Dr. Adwoa Penamai, and the workers success or mine who are here. That's Edika Fonina, Nabamo, Kukodu for Borabu Shama Musase Biaka, Waduamuti and Seattle says is Rapeno. Now, where the Eddie on Obi, Ankasaju on one inqua, Eddie Free and some, Sawanuma Dro, Sawashama, no set to one why I dream how. Ni tiribom enti se basa na niam akekabo ma wonya kamafo no atwebrebe fo ade be ni seeding wo se hotente te se baba yenten wo de asemi tudwa wo bra na buku fufuro bi a wo no matwero na ne wo pa ho ntoma na dwe praman ade asemi so ade betumu wo se wo yedi obetumi bi ada se wo mo betumi akasa maga na mabunu etumi atwe ho afiri ho sanse mekumi ho de enye no ne ewiase wo haw ni na da wiye. Most of the time, to say one of the biggest challenges facing authority or Ghana or mental health in general in the country, data we don't really have that much data that solidifies the figures that we put out. Today, kind of Department of Psychology or but there's a need for us to do better. And Ghana Mental Health Authority is committed to getting these baseline researches so that we have adequate data to be able to determine the number of suicides near there happen in our community. Wo ya na dia wo tworo buku wo rae Gloria Boatima Ando one of the two so buku no na watu edin say suicide is not an option and so chire mu say wo sra mabunu say bibi nkoyi a enye wo ene twato wo munyi ogurade Yesu Kristo ni na de bia da wo mu enemu no wo mu ni nipa eni nkomo hunu say ade bia wo na wieye na no so ebetwem say wo no wada wo rae Gloria ye miri bi ba ya mekumi 5 years now, I've been talking on suicide is not an option. Nyankasa me a victim. Ni papa wu ye no. Maybe nanka me I was taking my life. Okay, and I've been doing around schools, churches, and all that to talk about suicide is not an option. So I needed a material major in case obi-wan when I say do sa level now. Bet me afa book ya na one akai bibi o book no. It's me I dey akasa so lady na me nyina okomo chika no. Otimi ejina ye amende wa book a me so metimi ai dey ejina. And basically the entire me book and say me atome pen na enye easy. Eno ne yegina so na yedi kasebo emuda o sei aba na wie ye kwakwa sante ebo Benedict semfo pani Koko Veronica de Evergreen Jando wo ba betena fidie chinchin ne kama dia ma MCR for enso abajuma na nakwaba kese akoshe je wakode akosua Somu Elizabeth Tona Mrs. Japan aboafo kan mi rai abo amanu nyinada edimu ntintima ya no pei ya wo matiko sister bikrasi ni amesiketi asememre na mi medwam me dia peten enfra mem afaya brasi baby ada Bombay wunya ne baby agere wo somfo Owoahene ni amakrancha da of mami primeni me sorry amama ya wedubo ache wodi Adea Akye Abia Bonnier, Sompa niye, Sompa niye, Sompa niye, radio niye, yabo, yaba, Sompa, Sompa. Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Nkoranza Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi agese wo beboaye enti say sika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598559802 ediya waso yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye tworo ekrafo ni din enti sa wo Nkoranza na wo ye krania kotro udin e wo Sompa Nkoranza GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tworo wo no din e wo Sompa ye ni Rome hotel Methodist dia no hye
ɛyɛ bosome du baako no ne de di kan na dwumadie no ankasa deɛ bro na bosome ne de to so aduonu baako ne bebogya trada na de amode tom yɛn no yɛ de ama ekunafo yi na yɛ sika na yɛ ntoma nso a wobɛtumi de aba mo a mo yɛ bi afie twɛm no emu adansede de mo a mo nim Sompa akyɛdeɛ 2023 abusuafo yɛmfa yɛn ho hyɛm na proposi prempa obu adupɔnkɔ mi yɛnya nkɔpɔn obɛyiye wiye Sompa akyɛdeɛ 2023 ekunafo ɛne enyanka ne nso wɔn mo bɛdidi. Hello Kofi mabedu Nkoranza o na maye wa kashe wo me hunyina sa onu yamani abre miniska se me yamani senka bedu a nanka ma Fidelity Bank na makoyi cash kakra to me ho nanka ma sendiska so kakra ma kosua enso me baaye Fidelity Bank ebi ni ha mo mama ne so raba bia ye se cash ni ho oh se wo senka o frementem hwe mama ncho bisa se o pe Bojibo Ventures Bojibo Ventures e honko a ene ye sika esan sendi sika dodo bia o pe oh yes mobile money dear network bia ubo number na nedem oton Richard cars and sim cars or your transfer and also register sim cars network bia oye we nyina hwe na yesima wie Bojibo nko a na Fidelity Bank and Eco Bank agent e won Nkoranza ha se ubi account o send obisika ana se ukojiska e dey free Eco Bank ana se Fidelity Bank account mu no ko Bojibo Ventures emfa ho ne bank ya obi save obetumi send this car no e wo Bojibo Ventures oh wow yiswation nso so ye adwuma Nkoranza Bojibo Ventures e wo adinkrase edwa abonsan no nchepe mera se menua fra Bojibo Ventures e wo 0248 089 463 Bojibo Ventures. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye wo bu ne toti daman. Kwaju, ayasa de ye pa. Be ma de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de defo ti si me ne me yiri so. Ayesa football. Opasman no mapasi ama no. Opasman no mapasi ama no. Ne basa. Kanisa Heba Mister. Ene ye di asisi moduru. Me num bi na me yiri num bi. The medru is wakeka de oyendam papa kanisa no. Oh, aduro no de ye. Kanisa Heba Mister. Wunum bi a na bawura osisi no mu. Eyi sisi ya de nyina afiri ho. No na de me fi ha pe mokoto bi. Tuminika pa. Ma honya ha. Wo ye oba o, bema o, emfa osisi ni agro. Nom Kanisa Heba Mister. Kanisa nya na wo man mu heba. And pharmacy shops name 0247 887 436 and 0202990943. Adre nya ma pemfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumienu FDA agi adwade nkato yi atum Mikrudie ojiga adaje nim krao akuya se woka se wukunu agiga asere se nibufu a opata na mpata oh wonti ase kyerese onu memedro seko giga herbal mixture onya hoden a be mahia se eye male vitality ayo matiase kyerese wukunu num seko giga herbal mixture ahoɔdere banemu no ade de ode beye sa pepepe be maragaza seko giga herbal mixture no unia se menum a ahoɔden bi a menya no ɛho adanse na me wife die no se me ne tifi seko giga herbal mixture ma me bi nkɔ no na me so me nkɔ giga Ubenye bi pharmacy chemical any herbal shops. Atufo Seko Herbal Limited, Kumasi Bon, Ofinsu Road, wa Bengal filling station no. For 0244 799 506 and NASA 0243 822 010. FDRG ejedi nkrato yatum. Grace Gas Medical Suppliers no kwase mobedon kranzaman eni nkura hodo atwa mu ahia nyina ni senti ni se wiase yesua kra yesua yiyare na Grace Gas Medical Suppliers muna mayesabe kokromoti a yetumi sam homo podda na makofa be fomfidi hodo a yede hwehwe nipadua mu etu yare asefiri abrabom mekire fidi hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no ejira brane apomidin so ye adwuma konkura bata hodo moda roma mesi bibia kire mu anyado de meka ne se Grace Gas Medical Suppliers waba or face aid niema hodo ni nyina bi is a first aid kit plasters tin wool mesi enfidia hodo edi akotene e wa yare se adwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Gas Medical Suppliers
suppliers, surgical mask, stethoscope, oxygen mask, eye chart, scales, blood pressure monitor, pregnancy testing kit, thermometer, resuscitator, bandage, dropping bottle, cane crutch, antiseptic, and nyama hudo pi abusu se tam. Grace Gas Medical Suppliers a chia kwan won Nkoranza. Edra kwan so one star international school ne die nimhwe. Bibia ni afra homatrofoi 0200 705528 and 0245 372919. Grace Gas Medical Suppliers. Apomudi ho niam de wo fon na wafom kwan. Me na me dia ne me. I'm a say any life group of companies. Yeah, me life herbal mixer and life power capsules. Na me bomber a for, a teacher for, a driver for, ni obi biara oye jumadin edino. Na me life herbal mixer di me ohuru moja ani ntini na me ifi biara nso afri ni peduani. Waist pains, stomach ulcer, ene honam ya biara. Eno na me life herbal mixer me ye ho adwuma. Life power capsules nso. Empanfo a wa ho den sem wo form e wo mpem. Emma won so enya tinka ewon pem obia yare enti odwuson tentem menstrual problems ema won how ewo won afichi komu mo bede mo to life herbal mixer any life power capsules Nkoranza abibremo herbal and surgical center Satmov organizer health center Rasbobington VRA animo adu Adea chemicals old market asumafo chemicals and pharmacies ubenya bi ewo ho Mali Burger or Abuantam nanano information center Dr. Nkwanta that is some chemicals akum sadomasi Adea Akye chemicals and Kwabe Sachradumase Mandela Phones opposite Sachradumase Rural Bank Francis Chemicals Busia Police Station opposite and to Anet Mobile Money Police Station Dadano Echiho Agima Medokon no any drugstores BM na ne dodo mu no frɛ 0551880918 life Sompa 90.7 FM ya boy ya ba Sompa
Na anɔpɛ wa po mu te sɛn. Yo. Yɛda ase bebree sɛ anɔpɛ yi wagye pene na wo ne yɛ no ɛbɔ nkɔmmɔ. Deɛ di nkan yɛpɛ sɛ yɛhwɛ yɛ sanitation yɛ bɔɔla ho nsɛm. Wohwɛ mo nimdeɛ ne mo adwuma yɛ mu a assessment ɛbɛyɛ dɛn amanfoɔ understanding ɛwɔ waste ho no wohu dɛn. Yo, medasimina mecha wole watifo nyina nananom atna kunya wo Nkoranza mamu. Honorable MC ne mpanyifo. Look pressure yaba eka sanitation a Bronise, it is a way of life. Now, as a way of life, it must come from within the people. So, in your way, Ahunitieno, a Subai, a Niebia, Nipa, your fossil at Tanaviasi. Now, Sani, a Adea. I was a free Nipano on one Casani Moneba. There was a naturally no Nipatia or Dinihuni. And she said, a commander Obi Ona or no on Sa Ahunidie and Nijuma. Na Sabi Bibi Acha Obadi Kaka. Na Sa Emma said, Yaba Abibi Maimwa. Yani etie enti aba ahunidie mu a abibiman mu no yakachi awo niema bi hu bebre esan say yenhu no as a way of life. Okay, yada asene said ya wesi akire mu dia maye, but again mimisa say adwuma ne yemu when it comes to sanitation and niema baako mienu ben na hu say they are the challenges ewo sanitation mo ewo ye part of the country. Yes, Sanya Medika kan no. You say a problem identified. It's partially solved. So who say how enia na kwan bi so no how no what's emu temu be adionum ano 50% there. Once I want to make how any other way. Kwan bi so no what's no enti ya want a problem no about 95% to 99% no attitudinal. Attitudinal. You subai. It's answer. You move to Dona, Subai, and it's a Ahunidiano, Obi, after the Nanya after the. It's two Anamobia, you two, Benabaya, Sani Panubum, Ebayan after the. No, and young and the water after the. They are what they did go, one bank. And so I'm saying, in that, a family actually for Zumla for a family Moka, or my study, and I was over from one case. It is a somewhere now for my Zumla for Yazman yet. A family DGN, a Sompa only day. Right. A whole problem, okay, Sema is free. And that is the attitude. Na saa attitude way sabi ye betime de kwan bi so asita nipa no nanso anya 2 days and 3 days and anya 1 year mre 2 things and beti enti eho and the major issue se nipa no nyanti asese enwura dia ye no ye de bako baby a oman no yes, you are saying, young fan quarter. So be a young fantasy. Now, be a or 2 times a month. Your problem, your son, agree. But crabbing at the back home, not a year pay.
woka sɛ yɛwɔ akwan binom a yɛbɛtumi ɛde adane ɔmanfo no adwen yɛde asɔ ano ɛne ne yɛkeka ho akwan no bi yɛ deɛ wɔ hia good ne di kan no ɛyɛ sɛ broni bɛka sɛ yɛbɛkakae ɔmo ɛdi ne ne yɛyɛ education sabi sɛ obi biara anim sɛnea medi kan kaeɛ no naturally no obi anim sɛ ɛni sɛ ogya na nan egu ne dan mu obi anim sɛ odidi ɛyɛ nwura a ɛni sɛ ɔde to ne dan mu obi anim yɛsi obi nkyerɛ abɔfra nyame abɔfra kora nim sɛ sɛ odidi wie a ɛwɔ sɛ ɔhohoro ne nsa and some of these things are natural they are natural tenets a ɛfiri nipa no mu ba na sɛ mmerɛ no bra no yɛnkaekae yɛn ho a awerɛpere ɛtumi ba ɛno ɛyɛ one enti mmerɛ no no yɛkaekae nipa no na ɔmo sɛ ɛwɔ sɛ medidi wie a mekuta me bɔɔla no nam de kɔ baabi a yɛyi asi hɔ nam de kɔgu hɔ na mmom meni sɛ metotene baabi ɛne ɔpɛ ɛwɔ sɛ yɛma nipa no nya nteaseɛ sɛ sɛnea meka no agyene sakra obi wɔ a wabɔ no adwene pɔ sɛ wɔn sa tumi a ɛbɔ nyɛ adwuma nyɛ ɛwɔ sɛ yɛma nipa no ho sɛ ɛyɛ wrong na ɔsebake ho ɛno yɛ true ɛna afei yɛkɔkɔ nipa no akaka no a no still ɔnya nteaseɛ no yɛde mmara ayɛ adwuma na mmara no broni sɛ it is the last resort you the piano and yeah, right the brano album. And these are some of the ways that the Faswa, the Bermani Pano, and I like the last bit now. Okay, say, Mrano ye the last resort. Ye na ya, and ye de Mrano ye Juma. Meanwhile, no sanitation minister, Dr. Frida Prempe. Why proposals with the ama assemblies and say woman shall say na yemfa emrano and rain crofo nebebon crofo who ama ya discipline when it comes to sanitation and any keka ho. I just want to find out from you, say mona more grounds are more ye jumano. Yet to me exhausted all the measures are wo enumerate ma ye until now we are the pointer and what's a dem run ye jumana. In fact, Mrana dear, it has always been there. And yes, I'll say I do. Mrana dear, what now, some have that they are the car. They call number University of Campus, the area program dinner. Honorable Kandapa, Epaho, no, yes, guest of honor. Now, can't be Vanessa. Southern Manya Panto Kakra. Maybe I said, what is the Ghana and your Owoahene Acheampong, Nana John Twine? But what did he do that? Matepa. Nana John Twine, the 2 understand why he's here. And ye could get 2 hours in a honum. Aha. And you're going to see what I do. And we see this person not the money. Now I got Janato and John Twine, and now I got part of woman. And I did one politics. Other take it the better part of it. I think the enforcement of the laws are kind of saying, when you say better triumph relationship with you're still some running here, politics. Politics as pen you see some and yet politics. And I say, oh, you want it as well, the Oyaponia, or John Trump, or the General for Trump and Navy, now for Cambiaman. I think, it has always been there, and we have so many beautiful laws, very beautiful, beautifully carved laws. I think I enforce those laws. Because it's very all about the crack or emotion. And so, when it comes to the enforcement, the powers that
enforce the law. Right. Wadamo, ye Nkoranza no say, na osha ye ntemu a, ye de communal labor, esiesie ye kurom, ndu beko kuro bia so no, na ehwa ate kama, ene ne a ekeka ho. Achire ena ye say, Yamazum Lion contract, ene ne ekeka ho. Ye drum pempenso bia, obeka se, wasa ye sha ase, ye commercialize ye waste, ye efiri ye fie ni ba bia wo man mu ana. Oh, I know there what the commercialization of waste there. So then, call the uncle at the end of the donor, so you want to doctor the right. Yeah, amount for things. How much the commercialization of waste there, and then I buy it. I buy it. Now, politics now, the kind of. Sometimes the leadership knows that this is the right thing, but for political reasons, they are unable to implement it. And honorable minister no FM. Oh, ministers, Adea Akye Abia. Now, ecosystem. Oh, it is one thing saying it and another thing implementing it. And see, the willpower to enforce the law or to implement the policy. And no nama yabedu bedia yewe. I mean, for example, the year 20 now yewe atale yamenfa ne kanti ona na tia konya. Or the policy be by now almost a day can get the people about plastic. Almost rather because 20th December, the 20th November, almost the start implemented. Maria, and plastic are very expensive. Oh, Ghana. Thing down is there are plastic. The product ingredients of plastic product. They are the dear friend of virgin material. So all virgin material are not yet the brave woman. Plastic is a bit tough. Now, the problem is partially solved. Because what policy lay the way of the baby because you got so by about 90%. Now, so decision law was taken. The law was scheduled for the implementation. All of a sudden, now about the statement about the Omatu Acheda. Now, to say, in my business. That's what I'm now honorable Mama Yargan, Minister of Environment, Science and Technology. On the championing ya Uncle Jaga. If you want an example, Amema, first the farmer, obviously, find your Juma. Then come on the Juma and Kapa policy and classes I wouldn't be the way among the because I have to go. Oko Rwanda, among implementer, I am very successful. So you don't see policies in Rwanda. If you want an example, back on a memo, and to me, it's a rakata, so maybe or yes, I or not there. And you can okay. And sa point wa boss we no nipa bebre adi ho nkoma ya kan ho asem bebre. So quick one, mimi say anida so asa on that proposal no ho ana say ye betimi asan yakofa biem. Anida so dey nyansa nambo system no ever to follow. And one the detail there from. It's on the NDC, you know how they do their thing. They make an NDC and they take that decision that time. NDC by a market. And the minister of sanitation or taking that position and tell her, and this is our car. Yeah, Sompa 90.7. Na ya hen nyame beye. Yen Sompa 90.7 na yen hwe de nyame beye. Afi na me bisa commercialization of waste no.
ma yemfanto ho se mo distribute beans among nkrofo a bosome bia no omutua token ema mo de sisa bola no ema omo. What about yena yeni beans no be na ye call waste dam site ho container kese ne yedi kogum no ma dwen ho ma consider ebeye a nice proposal and a good proposal say yebeka say bia sebe emperifo manima se me kwa agyanan a metua sika enti se me kɔ honom na me kohwie me bola gu container mu a ɛwɔ sɛ hɔ nso metua bibi kakra ɛno nso yɛ proposal bi a modwen ho. Yes, that system no your friend will pay up to them. Right. In fact, I agree on you know honorable MP for at the home for more. You go so at the home or mama insurance. Now say the $2 Nkoranza. The honorable presiding member. I'm saying the $2 Nkoranza in Petrapo. On the they gave assurance say. Omubasha said ayajuma. Na yaduho. It's no crap waste management is very expensive. A cow it's every blessed day. And fuel, any cost of maintenance, and my operations, very expensive. But the people are not going to say, I was saying, you go to level. And see, any population open and no matter cost to so help us through. So that's why too much on their family. And see, that's proposed our family to listen. You're putting him no, she consider. Hello? 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 Okay. Abusanfo, I say network and no. Yeah, all right. For $2 and not 50% one city, which yes, for so I expanded service no ama apoto so anyabi. And the last threat my reporter a man we agree. Then you know so any entity name this in some film. It's a cholera excessive brands here in any entity. And this no there. I tell you for that is the visa about Owoahene Acheampong. Yera manu anope yeda asene nkoma a woni yedie. Okay. Abusanfo opani a wote ne nkan ye Yera George manu oba bona pue ye mantam ha ono no ye pani kwankyere for hwezum la ya adwuma no so say waste management ne boy den pa wo ye mamuti e braso say oman no ye be hya ase adwen ho na ye introduce bibia ye frɛ no pay as you dam policy. Okoto ball agu say utua bibi esan se sebe aduane na okoto ball na ye de politin chekere ma wo no se wudi wie na okwa aduane utua sika nti se aduane na wudi wie ya okwa aduane utua ho sika no wo se okoto ho ball agu a utua sika bebre but baby ba ko a me ewo sa ba ma na adwen ko ho pa ye wo mo a omo ye politin rubber no womo no de esa abanje womo sika pa kese niente esa abanje womo sika kese ne se ye man we mu se wo koto ade na wo to no su akora nipa na oto ade ne tin ka kire wo se ade kakra bi a wo to we na pe politin enti no eno kire se womo no so dididwa esa so womo dididwa enti womo so nya sika firi mu enti so womo nya sika firi mu de a se womo de man krofo na krofo de ko womo fie na ebegu abonten a ewo say charge wo mo na afi ya de prapra ball no a wo mo ade ne ya wo manya sika firi mu no ewo say ya de prapra efiri o man mu nti no ewo say abama na dwen koso na no de ye sha ase adwen ho wo mo produce polythene ne keka ho enye polythene bags nkwa plastic product no nyina ebi ye drinks ne keka ho no nyina ewo say ye sha ase tax wo mo
yɛma mo special tax bi to that effect say be ya ebetumi ama eba ne sa ni use no ebekɔ from ideally no enka na me kodwam na mato ade ya ma me politin me ba me nto ntwene ezanzam koto twena metua sika enti no me de beto ho sa politin na de ma me de beto ho ade echi na me kodwam na masan afa sa politin kro na me de konti ende me kwa me kita me politin baako eno na da bia me ko digwa nti ansa pa betete a mekasa me to atwe na tede ma yisu ne be na awotwe ne na awotwe echi nti eno no beboa ma politin bebrebe no eso ate ewo ye ma yi emu well baby a yadri ye beda ye ho aba na yakwa akofa sports de abro ye trip of sports ene brada anopai de ewo Sompa 90.7 FM baby a obi a ye ka wonso no topa na ye brada anopa no meka kire wo se weather report no kire se nsuo beto na nsuo eto ye chi awia bebo enti no o badwa so a se onema no nsuo be se na paade a obetim de akata so uwi a wankasa obetim apɛ raincoat obetim apɛ chiniye mpaboa kurukuru ya abai rubber de obetim ahye bi na wanfa wo na nyina atache no munya sa be kofie na propora ayew enti no bomoden ase obekora wo ho yie na wankofa ohaw bi ankonante atache no mu chakachaka sa pe wallentin boot ana pe mpaboa bi aye rubber bi na hye na watimi akwa ne nam suo no mu adi udwa uwi a na wakofie nso asondwe emu we na futo kakra ye den ma wo weather report chese nsuo no tia awia no nso be yiniti enti no eno nso wo chiniye ana ade bia de bekata utiri so a na de akata utiri so baby ya dru de maestro atena se ene Champions League night. Maestro, good morning. Good morning, legend. Na pom to saying. Right. Bibia Yaboko. Oh, yes. Whether no see come on. And soon after Iramunia Abbey. I want to Abba. I'm a weather number. Bibia come on. Now, my man, he bless us, my mother saying, Haptel and Nora, and then Nora Haptel. So say we do hang. Mammy no boy, papa. Now, when you buy on Lusu game. On Lusu game that he's here to lose. Right. And he's also here to concede a goal. The players no free. Ghana here. Omo free Ghana here. Abro for no boga for na maybe. Omo baby. But say no boy answer no mo kwa broche. But most of the times a man a hono a yana influence ni lesser than family player but yeah mostly a hono ten complaints and say a man side na ya no bia pese panyin bia pese odin player mum na kobo. Right. Majority. Right. Aye. Nti we no tin so peace of mind kakra. Because ana me hu. Yes, anka ye blasters man no. And say ye blasters the man. And is necessary. Ehu here pa. At least wabo matches be 4 or 5 minimum. Ebrosa or Ubia or show and a scoring rate was so 5, 7, 6. Rwanda for seeing Kwaje 12. Na ye blasters here kwa na troka na ya sayaba sikadi basa enti wa be kan me ho ama ya ye petition na ya je blasters ama me no bia no omo be ba Sompa 90.7 anopa obu se ma me da so very beautiful. Serious na ya we na nim kra tim se ampa ani Dabi right legend na de ma so ye person de o di kodi agro say yes ye go tia do ready ha ya de ma ha ne ba no no because we nyame son firi ho a wadwuma oh yes number 2 legend come here come here papa legend ti anopa ipa krabe na ma me anu jollof rice ni akoko sere da so na obeko na ogina se ogina danchem esu da bi ebi nsi da wo de anya koko 1 cedi ko se 1 cedi kra no anopa wu nkoti se wo su but de anopa ye kwa sabre 7 abo o hwa se nka ne ma mbe se o kwadwo begina mu nkoto kokumra nso wonte hwe was started bobody hene ebinum kra no bi kra ya ma omo breakfast in bed what dampa no so ne de akoma ansa na kra be pisti ni nyina ya hahan ya ti legend adwuma e makakra ba obotom de don joko dabi me da say eno aso na ye papa kan no 88 man 88 was say
be ma de ma wadwuma hia ma wadwuma ho hia sabre be ma nso no to de ba susu fantoma no kruti sorry now start bo points aja here my so me da me ho aba na ye the sports no tip off aba abetwam ama one anope ye ba sese a magic in the air Shano Shebe Rum Africa, not just the CAF Confederations Cup, CAF Champions League, Yerin Sempina, and Sweat Miapa, and what Shebe Rum, the Bed Power Premier League, and your my Kunko Ghana Mun, some who do air Cosono, yet to me at Yabana, be to me, I come, you Rebe Rum, Europe, not just a Champions League 99 Reno, Adaje and Niposokra, Europe, Yebe Rum, a fist just a who do a to Jano, yet to me, and so at Yapa, Jumadiano, so now be to me, I come, Shano Show no, live on Facebook, Sompa 90.7 FM, and watch it, who join show YouTube. Sompa TV on YouTube enso kwa show no live wo benya bia hwe na bipia atimi aye kama dwumadie no enso din no Benezadon ko betima from Ben Maestro zasona brantia ne din systematic studio B oboa na chese MCR home for nya hodo nyina no enso atimi abana no pay na bibia atimi aye kama hye no so se yatena se agese no nso abo apem ene ye besori nkonwa so na legend Owoahene Acheampong de aka training nyina atimi adiaba enano pay dwumadie no enso nemum hye no so se na 3rd of October 2023, of course, the year of our Lord still counting on our behalf. Young room natures and somehow do a Adea Dancheno, and a payan fair hunsem and tuja, Jumadian so. Now him so copiema and Chelcra, now weekend tea, and I just yet me board the CAF Confederations Cup and the CAF Champions League prelims no, yet me boarding in a different year group stages. Now copium our Esperance the Tunisa, reporter Elbow Edipa, and it's a normal head coach Papa Ndidi Moise Chapani, Panimpana resign after saw the Esperance the Tunis, and so it me bomb they qualify year group stages no. Panyimpano enso etimi resign waje team ho a oko na chese wakwa to aso baby fufuro and the latest update a free Esperance the Tunis omo camp airport na no journey show na was Sompa 90.7 FM on Facebook saso na Sompa TV on YouTube ubo se Panyimpano mfonyi wona na assistant manager ni nyina no wo matimi agya som no ho Esperance the Tunis akache omoko no mo enso akopiem baby fufuro wo mo wish club na very good luck eno ene kakra eto dwan na no pay na yemram na chese na okopiem former wafa Woman striker, a branch and did Victorian Adebayo, a branch ampa obepiem or Ghana habo Jumana kama. Na diametin say na branch no any club and did Amazulu Feko, not just Wakusia can Ediamomo, Yasi Amazulu Chatekit, Ediama branch and did Victorian Adebayo, Aropel Jenny show no, I was Sompa 90.7 FM, Ubo said in funny on any bar, woman da screen no so kama, Yasi a branch on the take it namano, Akasa branch and Babanemo branch no, yes was in ne, watchna and ne, watchna report a meeting and nano pay and say ne club and did Amazulu Football Club woma start make arrangements some of their branch and did Victorian Adebayo ebekwa kopeme o FIFA na chese watimi omatimi atwa branch no enso aso ne later sa efra branch and enso camp epa yere hunsem etuja nano pay now nim say club and did Mamelodi Sundowns womo our South Africa PSL no now nim say sa club since the last 2017 up to date and yeah there's so much me abomode alusu game South Africa when it comes on Champions League any Confederations Cup and yeah there's some Mamelodi Sundowns wo matimi alusu game man din South African since 2017 no mabo 36 matches the CAF Champions League any Confederations Cup mu wo match o mabo madian ni mu 27 and o ma draw 8 and a record a ekoso edema club and din Mamelodi Sundowns anopai no yere honsem no enso etuja na bibia timi aye kama na nim say enje kra na chess international break no month of October na etimi abaso na chese clubs ni be friendly matches ahodro bekoso saso international games ahodro ebetimi atodwa na okopie ma o me ya din enso Nigeria wo head coach Papa ne din
enso di Jose Pizorro Panyimpa no atimi ede ne squad aba bonten na say na list no esiete goalkeeper ne Francis Ozoho Abrantia ne din ede Adebayo Adele wono yatimi abomadi aton safre no Olamiro Abrantia ne din Olamiro Ojo wono enso yatimi aton safre no we ni 3 goalkeepers o mutimi akọ na chese ene Super Eagles of Nigeria no wo matimi akọ adwuma e wo goal post no defenders no ya Bright Osaye Samuel yaton safre no Jordan yaton safre no Ola Ainan ya bomadi aton safre no Kenneth Omerio yaton safre no Bruno Onyechi wono enso yaton safre Calvin Bassi ene Abrantia ndi Jamalu Collins we any center backs ahudua yaton safre so mu megina chiro no mo prapra ho kama emfama the Super Green Eagles of Nigeria Melforders ne say na ho hyehyɛ sitie Wilfred Onyenye Ndidi yaton safre no Abrantia ndi Rafael Onyeka yaton safre no Joe Aribo Frank Onyeka Alex Inwobi Abrantia ndi Faisayo Dele wono so yatimi aton safre no we any Melforders ahudua mu ram na cheso makobo adwuma no e the Super Green Eagles ahud omo national team no enso akate forwards ne say ne siete Kelechi Ohianacho yaton safre no Samuel Chukwueze Abrantia ndi Moses Simon Adimola Lukman Victor Seaman Victor Boniface Taiwo Aweoni wono enso yaton safre no we any mranti ahudua omoko na chese ne the Super Green Eagles of Nigeria womo squad no womantimi enso ram na bibia atimi ayekama come September October yi na omatimi enso akwako him franka no e de ama the Super Green Eagles of Nigeria na yemram na chese ne former Liberty professionals womu player any club and the a 12 sportive di Sahel womu player diametin and nano pay and sa Abrantia and did Stanley Anije Abrantia and Menoka say latest are able by the bar and so Timia joining Tunisian side club and the club athletic Bazak Wetimia joining sa team na oko na 3 years contract Wetimia ko sign na wako Bwejuma and so Timi Ediama club no young cross carpet nyanko Piemo Ghana ni Abrantia and the and so the Thomas Day party no now him sa Abrantia officially when the announcement na ba say enchekra one in the door for kanjima ni chocho mucho enchekra mo expect new baby boy say omra na chese omra mebo adwuma na bibia entimanya kamanti enchekra udwani show na wo Sompa 90.7 FM ampa ube se party kanjima no wayi ni yafunu no so kama utim sa ampa ababa wa no nyense ne fatane papa party abo adwuma we chese nya agoprama no so nkwa na party timi bo adwuma na mom e pase ye mo adwuma so wompa so ye expert ampa watutuo enchekra baby boy no wo ba na chese bibia timi aye kamanti enche Thomas Day party ye be frɛ no eye daddy na bibia timi aye kama na okopiem elsewhere ewo eye techiman ampem dakwa ladies o mabeba wa ne din enso eye Mavis Owusu reporter men say kan na no pensa ampa atagi fo wa waria te dende Mavis Owusu atimi join Saudi Arabian eye club ne din eye Al Hilal wo mo team no eho ena Mavis Owusu wo ko no akwakopa adwuma enso atimi edi amom from techiman ampem dakwa ladies to eye omaya ne din eye Saudi eho ena beba wa no eko na chese Al Hilal bobo kuru watimi akopa adwuma mo team no and your latest update if you want eba na no paya yare ho nsem to Jawjo ni show na Sompa 90.7 FM abehu abeba wa ne din edi Mavis Owusu sampa ne nsa esinkrata so ogusu esan ne sa na chese enchekra alert ni besu na bibia enso atimi aye kama eba ne sa fie gya dum na bibia enso ekoyen edi ama beba wa no na yemra mepieme ofie na chese yemedi afie nkomo kakra wunim se nche na Mediama Sporting Club wo mo enso etimi qualify e the CAF Champions League mo ko na chese group stages no since 2012 na nya de se ne o my concro Ghana yetimi abo modern yenya red bia mana ko the last time yenya se red bi echo na wako him Ghana franca no na way back 2012 brekum Chelsea and etimi ko him franca no since then na yenya nya bi enra me group stages no me no kasai Mediama etimi qualify wo mo ko no ma ko pejuma na diamante ni se na ko pieme watakwa TNA Adea enchekra 10,000 seater capacity sports stadium no report am say kan na no pen say November eno mbetimi abomodin na cheso matimi akobishin na chese ne no Mediama timi start abon matches ahodo enso sa sports stadium no eno latest update if you want airpa ye dia ho nsem no enso tutwa na eho ena ne reporter everybody ban say president the bankroll the Mediama Sporting Club Moses Amapaka odisika to Prada ene Ghana Roman Abramovich no panyimpa no say yamfa ntodwa wo so obesre Ghana for wo bibia mfa no support emra na chese ne club and the Mediama Sporting Club motivation ni morale no entimi enkosro na chese group stages no Ghana yentimi enqualify en free home na chese yentimi ram the knockout stage na bibia enso entimi enya kama ene enkoma Moses Amapaka enso ri eje na no pentine Ghana supporters no wasemumra na chese mo support club no na chese ne Mediama Sporting Club yentimi en advance from the group stages na yenkopiem knockout stages na bibia enso entimi enya kama ene latest update e free Mediama omo bankroll Moses Amapaka ujani show na Sompa 90.7 FM ampa chama January yetimi apagya no wosoro wutim sa ampa yese bofo ne de ne nam go apasoro bibia ekon kan e de mapanyimpa na yen cross carpet ne nkopia me won kan
na onim so kopiem e wo House of Folk campa reporter men say kan na no pay and say ne board no ebetimi akwa kopiem elsewhere e wo training ground so no many panyimpa and as head coach Adea Akye House of Folk papa ne didi Martin Copeman akwa kodin komo yesi ne house mpanyimfo no wo mani nyi sade ne oma e kono ho e sense yesi quality players wo matimi ato e dia ban so still modern no aye no ho matrama kwe enne koye kakra e kina na tete apansam tinei yesi board no asia ene technical members no e wo training ground so e wo pobiman na cha se meeting chenchirenche pa enso atimi akoso e wo House of Folk mu training grounds wo ene latest update amen say kan e na no pay e wo dwumade no so na dankwe e legend Adea Akye House of Folk dankwe si yamfam tudwa wo se hwe House of Folk players wo ni nyina no majority na e reserve players wo mun deserve say House of Folk team no kra no enko betimi ase jesi nanso ene ba bi aduru no eso eno na ama ne House of Folk emode mo no aye bibia wo ho anoma enseda nkoyi emfa ma House of Folk ene yankoma abranti and didi dankwe former defender Adea Akye House of Folk wono ensweri tudwa na onim say enche nyame aduma weekend Adea say Division 1 League no eno ensu 8 mia start on the 8th of October ena jumadie no ensu 8 mia start jumadie no na diamete en say ne okopiem ewe zone 1A say na matches no ebesi akọ na nanom FC ebo Wa Powers FC omo edi ebo ani sa game we no eno ensu betimi akoso ewo Bunu region South na Victory Club Warriors ebebo Northern Cities FC no mo etimi edi ebo ani ewo ho Wasunta ebo Tamale City South na Techman Heroes ebebo Stephens eno zone 1A matches ahudu ebetimi atodwa yenkopiem zone 1B na chese matches ahudu etodwa no yemfa ho nsem emra Young Apostles ebo Mighty Royals FC womo edi ebo ani ewo ho South na ene Techman Liberty Youth ebetimi abo DBB United yebenya BA United se obo Brekum City FC na yenya Bofakwa Soccer Academy so omo enso ebo Techman 11 Wonders ene matches ahudu ebetodwa zone 1A and B na yedi ho nsem etodwa na no pay yenkopiem zone 2 fixtures ahudu etodwa no na yemfa ho nsem emra benya Young Rainbows se omobo new Biase FC Rose Park enso ebo Sky FC Kim Faisal ebo Vinamos Vipers womo edi ebo ani ewo Soccer Intellectuals ebo Future Stars Club and Didi Swadro All Stars ebetimi abo Elmina Sharks Park Academy ebo Nzema Kotoko Sasuna Mysterious Abusunya Dwarfs ebo Club and Didi All Stars Club and Didi Atikim ebetimi abo Barekesi Holy Stars we matches ahudu a ebetimi atodwa zone 2 yanko zone 3 na matches ahudu a etodwa no yemfa ho nsem emra Okwa United ebetimi abo Club and Din Sample FC eno club bakwa eno enso etimi awram na chese ne first season na se derby season no wono enso etimi abeso na ho odian hwe zone 1 zone 3 no enso emu Golden Kicks ebebo Club and Din Nagod FC Club and Didi Home Stars ebebo Hohoi United FC Club and Didi Uncle T United ebetimi abo Atram Dibisa eno sa game no enso betimi abaso susu bribi United ebo Club and Didi Kotokuru Royals Sasuna still Believers ebetimi abo King Palace King Palace FC Club and Didi FC Nania ebo Accra Athletics FC na Club and Didi enso the All Stars FC etimi abo Vision FC where matches ahudu a eno enso etodwa Division 1 Zone 3 eno matches ahudu ebetimi atodwa coming this weekend Adea ho nsem no enso etimi atodwa on this note ye gina so na chese yetimi area fisem na si na no payem fast da PSC ni bi emfa Makanisa Herbal Center makacho so ye bema na opese ye jiwudi na bibia etimi kama dia Kanisa Herbal Mixture ena wokope bia nonom na bibia etimi kama etususi yare na se eno achi ebeboa na menstrual disorder mana mukọ afitira sebi ase ye gima wo no epa nsa ni nyina betu ase na chese afichi kom ha ni nyina ase etimi atutu candidiasis gonorrhea syphilis ni nyina no Kanisa Herbal Mixture ene ye etu ase prostate enlargement ojuzo twa ne mu ayemre ama bibia ojonson tentem Kanisa Herbal Mixture kope bi na bobo ebeboa na hyehyɛ no enso etimi akoye enso etimi edi ama eno blood no entimi ensecurity ni nyina ne tu anamo na kope Kanisa Herbal Mixture na emwa na wapom die no entimi enyina brane eno pai no wodi wadi cheme okuma se kolina ka ba won se ka be Mr. Herbal obenya bi Dani Herbal won sa betimi aka bi na bibia enso etimi ayekama Accra wudi wani betrim Kashi drag lane na wakope nupa ibi na bibia enso etimi ayekama ediama Accra ene mpatem Nkoranza ene mpatem wudi wani chemo pharmaceutical shop bia mu anase license eba shop bia ma won sabeka Kanisa Herbal Mixture ne bi na boa no wapom die na etimi agina brane anopa pusu ahoma no na nkyeremu bia opede bro media so no yemfa nom wo 0247 887436 0247 887438 also na betimi afre 020 922
0943 na bibia atimi aye kama enso etiama kanisa heba Mr. Empanyimfo akate yenwram na chese ne kwadwo one shopping mall wholesale and retail yenkwaje ne omapa na bibia entimi enye kama kwadwo one shopping mall se bra ene je wutu aton ene mpo ba komienu bia ukodi nyina no wonsa etumi akabi say washing powder say diaper sanitary pads ahodo mpo say wo pay ye toilet roll ene vortic na vena na wo pedi nyina no kwadwo one shopping mall wholesale and retail ena wo kono akwakoji bi oils ahodo wonsa etumi akabi Milo milk ni nyina no onsa betumi akabi na nhyehyɛ no enso etumi akoyi atumi ede ama kwadwo one shopping mall wholesale and retail Nkoranza wo wani HMO Kasajan old police station no yene no ene di animhwɛ saa so na betumi afrɛ ye 05588011754 05588011754 saa so na betumi afrɛ 0242678186 wo bɛfrɛ na kyese ne nyoma pa no wo so wonsa atumi akabi ye na ehomra ye pa ye ram na amanfo cross some latest all updated stories are everybody but him say na Champions League night here in 7 nyina no enso etimi abe wo video ma sisi a ye ba Sompa Sports. Sompa Sports. Sompa Sports. Sompa Sports. Sompa Sports. Sompa FM. Right, yenram na latest ahodra everybody banana pay no yenram ne mfa ho nsem no enso entimi entuja na bibia entimi enye kama na quickly yebewram amanfo cross na latest unim say na Champions League night ukopiem all the continent of Europe enya sembo fra kra utim sampa just Champions League flavor no enso nam from mama utim sampa enhyehyɛ no bibia enso etimi akonkan e ama some of the club na mom starting free enra just enya Monday night football hodo eto dwe dan ra ampa na utim say Chelsea fo no afrumu ba ma homa no ampa yenya asane ama bibia konkan Eddie ama Chelsea the Blues ukopiem La Liga Santander Las Palmas to atenane mienu ema Celta de Vigo etimi siara braka baako elsewhere Italian Calcio Serie A yenya Sassuolo se auto atenane wantimi anto atena ema Monza womo eto atenane baako Torino etena Turin ene Hellas Verona from Marc Antonio Bentangodi womo kobo 0-0 Fiorentina eto atenane miensa ema Cagliari Calcio womo ntimi ansiara braka ene ya Manchester Saudi etimi to dua danra yere ho nsem no enso etudwa yenwram na chese ne Manchester Saudi betimi atodwa Europa Champions League no yemfa ho nsem entudwa na no pay na bibia enso entimi anya kama na onim so okopima ne Manchester etudwa no se na nhyehyɛ no enso esietie Adea group benya FC Copenhagen se obo Bayern Munich club and team Manchester United betena Old Trafford no obo Galatasaray no matcha no enso betimi atodwa 7 o'clock simultaneously and some matches we nyina no etimi atodwa yenkopiem nyame adoma group B Manchester Saudi betodwa Europa Champions League no RC Lens betena Mayani de France mu no match Arsenal the Gunners PSV and Dovin Ebobo Sevilla from Ramos Sanchez Pizjuan Sagem betodwa Orange of Netherlands na bibia enso etimi aye kama group C yebenya FC Union Berlin se obo SC Braga Mayani de Germany mu elsewhere Italy no yebenya club and de Napoli se obo Real Madrid na sagem we no likely se ansha na entimi amaso denti na entimi amaso ye de honsem enso betimi apa na bibia etimi aye kama FC Salzburg ebo Real Sociedad Inter Milan ebo Benfica no Manchester Saudi ebetimi atodwa na okopiem English Premier League ma game back enso betimi abaso yebenya Luton Town se obo Burnley sa game we betimi atodwa 6:30 p.m. game back ebetimi atodwa EPL media honsem enso eba na no pay yenwram na tedbeta hodo etodwa no yemfa honsem emra na nim so okopiem Napoli o maprantia ne Didi Carvajal aprantia dia atodwa wo so no emre bi atwam no na he club and de Madrid screen so wo se no Madrid na airport nemu mo kama wiase nyina te se sa game ni nya todwa se kukuro ampa wo mo betre club and Didi Madrid ampa Napoli for no manya apa wo mo bebo adwuma na bibia enso etime kama ene latest free club and Didi Napoli wo mo talisman aprantia ne Didi Carvajal aprantia enso camp epa yere ho nsam etudwa na no pay na Luis Alberto wonim so ye player de my club and Didi Lazio Stadio Olimpico na reporter me second na no pay and it's aprantia Didi Luis Alberto aprantia officially what me sign 5 years contract at the club and Didi Lazio then till 2027 no and now this
sa Branton enso etimi akoba bia wotena Lazio bobo konum na watimi apo adwuma ede ama SS Lazio ewa Italian Calcio Serie A num mame mfantu ja se papa ndidi Mikel Arteta Metron wono ene manager ede ma club and din ede Arsenal the Gunners na panyimpa ne se mfantu ja wose Ghana ni Branton ndidi Thomas Tay Partey wose Branton nya start training wose the last 2 weeks ni no Branton etimi aye training panti ne omo match eba so against RC Lens no e likely say Thomas Tay Partey enso betimi asi akan ede ama club and ndidi Arsenal ni latest update papa ne din ede Mikel Arteta wore etuja ede fam Branton ne din ede Thomas Partey we de honsem enso etimi atuja yenkopema club and ndidi Bayern of Leverkusen na Bayern of Leverkusen ukopema ya diso mu akoda wi so bi Branton ndidi Jeremy Frimpong na reporter meeting na no pay and it's a class we bring na e Europa we must show interest e Branton ne din ede Jeremy Frimpong mu reporter everybody pa and it's a Bayern of Leverkusen officially we manya extend their Branton contract till 2028 and until 2028 no enya dey say Branton ne din Jeremy Frimpong ni ntika free Ghana no Branton enso etimi afri ho e ya just na Bayern of Leverkusen no enso etimi opo adwuma e dey my club any latest update aropa no mensa e kan wodwuma die no so e dey ho nsem enso etimi atudwa na Branton din Yamin Laman Branton onim so ya koda wi so kra wasi so e wo FC Barcelona ma kache na reporter mensa kan na no pay and so officially Lamine Yamal was signed contract till 2026 Branton et na ho opo adwuma ama bibia timi aye kama Branton we ba be the 6th player ne no ne buyout clause no e 1 billion euros and na say wo pesa akora we ya e we so kotua na chese utimi fa na de ne ko and your latest I mean say kan na no pay and so wodwuma die no so now nim so kopemo EPL numa and no me be story be the man say ne uko pima ya DSM club and did Liverpool and the EPL referees no panyim for e de acho papa e de akwa club and did Liverpool say ne ekoba say na no mu game timi to dwa against Tottenham no Luis Diaz for share go be a referee no antimi anye enya DSM VR no so etimi intervene here reporter me say kan na no pen say Liverpool officially wo manya the request akwa to a referee board nanim say omonfa a conversation na course so between the center referee and the VR official no wo so omonfa audio no mra no muntie bi no mo hwe asemport ya na yetimi ka che referee Nintia, woman to me and yes, I go no, and your latest I mean second free Liverpool for a train audio conversation. A Timmy Corso between the center referee and the VR official and nay, one answer all money referee team come as a massa go in Crano, Manye, a son say you're offside, and any report I mean second, and until likely said nay club and the team, and so the Liverpool Monsaka audio now, one must bet me to more response at me up abonte. Now Branton did Alexis McAllister, yes, after the game, what me post to BB on his social media account, ne so post to Sampa, give me me cause against Tottenham no not Tottenham for about 12 against 11 yes in the F Nedja F Nico Kwapai said now Branton has sanction ebetimi akwa dia ma Branton din e the Alexis McAllister and your latest update free Argentine international no Branton enso camp e pan na no pay e wodwuma die no so na Liverpool na no report am in second and it's Branton din Eric Curtis Jones Branton likely say Branton ansha omu betimi apomoten appealing the red card man no and the latest I mean second say Liverpool betimi appeal sa decision and red card na yedema Liverpool Branton din and so the Curtis Jones who himself that game against Tottenham no and Adea Curtis Jones said the red card Branton din and so the Diego Jota and so the Mikodi red card 2 red cards and according to Liverpool nemum Branton the Curtis Jones the energy and likely say Liverpool betimi appeal not just a name pan for me reverse decision no and the latest I mean second yenko PM Arsenal now him so ko PM Arsenal nya show interest Manchester City o ma Branton din Eddie Calvin Phillips mo yes ne okopia Thomas Partey wanya reliable Branton din enso de Declan Rice no ne backup na ko bibia wo ho enti no mo hwe say Calvin Phillips betimi aba na chese ne in between Thomas Partey and Declan Rice no watimi aba ye backup e dia mu baako and later I mean second na no pay e wodwuma die no so enti na Branton de Calvin Phillips no e likely say nyame adma January wo betimi abuna ketem e dia free Heart Sports Stadium na wakopia ma Emirates and later I mean second na club and the Arsenal mania enya Branton de Calvin Phillips nkwano mo pe ukopia mo Overhampton Wanderers wo mo akoda wi so bia Branton de Pedro Neto yes club on the Arsenal ni abre so mbetimi akofa Branton no enso nya de naba e wo January mo ene latest e free miracle wakrata no wo mo enso de atutwa na no pay e wo dwumadie no so na no BBC ye na den si ye ukopia elsewhere wo Diego Armando Maradona Sports Stadium ene wiase ye humasa atemu dana na eba no ano final legend eka ukopia earthquake foforo etimi anya si yes ba bia earthquake
earthquake no anasa asase wo so ni si ye no e Diego Armando Maradona Sports Stadium ni ye pa e ho na ne club and did Madrid any club and did Napoli game no enso betimi aba so ye se ne mpanfo gu so e contemplate say game no betimi abo anasa o muntimi mo e sansa asa wo so esi ye no ye se na no edin papa ye se nyame nko a engebu e Sports Stadium no anasa Napoli o Sports Stadium no ye se nyame nko an ketimi bu no tugu ye ene ye latest a everybody ba na no pay e free Naples a ye re ho nsem enso etimi atudwa e wo dwumade no so now ko PM elsewhere wo RB Leipzig almost sporting director Panyimpa Eddie Max Abel reporter Eba Nano pay and say Panyin na timi abomodia resign with immediate effect. Yes, Panyin na resign. Woro enso etimi akọ join show na Sompa 90.7 FM a ubehunu Max Abel American asemi send him funny no enso da so and okopon no and another sporting director yes and papa way and a club and team enso the Leipzig wo mutimi scout to Dayoto Pamecano Ibrahim Konate Abrante bi ete Dominic Szoboszlai saso na Abrante and team Christopher Nkuku the likes of Timo Werner munyina no yes papa we na kwase say omodi omopa ye and Panyimpa na timi resign and your latest update ano pay mensa eka e wo dwumade no so on this note here in some see is answer ne yabre no ekoye pa legend so adina dwa enche na obana social issues awudo no nyina no watimi ade aba na no pay na bibia atimi ayekon na no pay makacho so ye part time obana obeko school na chese obafia with the flying colors na eba A4 sheet no the bar sebi yemfa nkwa agyanan so a eye Gospel Senior High School and ado paneko na wakwaje ntete pa na chese ne addition watimi asua na wasi no watimi atire no one na watimi atenete na bibia timi ayekmanti anopai eye Gospel Senior High School and I make come for ediamao fa obanko na mpa obefri school no mafri no na onse papa 1 2 sika da ngu na mum ode kwaje ne pa na edema odehye no na bibia etimi ayekama ani gisem se school we no your hostel facilities ahodo and it is all a payment na epa ana oyo ba no ba bia order de enya ade se ebe ha dwen da biarada and it fa ba no Gospel Senior High School na ye man ba bi pantena na onsua de no fa flying colors emra bonten and what your ICT lab your science lab ahodo a emofra ne koyo mo practicals na bibia enso atimi aye commenti ano pai e Gospel Senior High School say your form 1 form 2 form 3 ni nyina no admission no guso e koso wo do ba na eko na wakoje admission ne bia ma no na bibia enso atimi aye kama atimi edian ano pai Fresh Scoop Proprietor, that was 055-55-00276, 055-55-00276, and what you bet me after 0247-847-434, 0247-847-434, oh, Fred, not just an inch, Mubia open, yet me at Yamayo Gospel Senior High School, Nkoranza, your municipal assembly, no, at Chihope, and your Butua Yepo, Juma, Emma Bibia, Eco Camanano, Paiseko Gigano, Konako Gigibi, Wunyanya Binum ya papa, one who are the Kakabese Janam. Eye seko jiga heba besta e na wo kwaji bia bobo na bibia enso atimi ayekama atimi ediama bema makato so de no eye premature ejaculation wo de ho abutiche nipa bia wo se medi shema na ba ye e ma ho ye hi wo fie ho ko na kwaji seko jiga ne bi e be bo na bibia atimi ayekama enso atimi ediama gonorrhea no ye tu ase syphilis ni ye tu ase na wo tu ase so dia seko jiga heba mixture ena wo kwaji bi na bibia atimi ayekama bema ene sexual weakness ani namu sa yare ntino ama wo kwa kudonso no afon aye lenge e pa ne se ha dwen ko na kwaji seko jiga ne bi ebe bo na nhye na timi akoye na bibia enso atimi ayekama for woni chirem pharmaceutical shop bia anase license eba shop bia no kwa wo se me peseko jiga heba mixture ebe bo na nhye no enso atimi akoye enchiremu bia open no pusu ahomatrofo 0244 799 506 0244 799 506 Sasuna bit me after 0243 822 010 0243 822 010 oh fre seko jiga mpanyim for na nchemu bia opedi afa no pay ho no yetimi edi atomo na bibia enso atimi ayekama on this note yedin sem no AC na legend yes sir baby amete won maami fo bi wo ho omso mu filu papa especially ahomache motivation no maami ba ko se dano de wo kaso to no na nyamie ni ma se onimu anko be kaso obi abeka wase ma kire no ahomache motivation no anti maami ne se me na wase pa ma no sanso se sa dano na kuma bubu but oso sorry o timpa no so din na bibia ni so sorry no so ya na sa de mana chinchima akoto sompa right na nyamie ni so kasa wie no na ye ne se adekro na amane dwendwen no yes adekro na odwendwen ho no afiri ni mu ehu hia biem so obedwena ho you see Bible mu se nyame asem makwa ebeye nie nti a osoma no so what it means and say betima ba say bi kura that particular day no eye onu nti ena nyame ma that message no yes enti nyame nhira no no onye na ono nso na kuma since then anopa bia no aine anopa bia radem wa no ahomache e wo se na niti na oti
Right. Nation crying. Right. Yeah, that's it. All right. Right, yeah, the best had the maestro and our tenant can have for your dia one by your bar, naturally say, yeah, and anope at the my year basis here. Mrantie si akan mo mutete goidie na ya sempa na minim se onipa betumi awo ahoden wa bra woni apomoden na se wanya daje ampre wa apomoden a wo ba sai bre ana osika de apre apomoden ye nananom antwe anyare ansa na wo ye won ho aduro wo monnonom hahama ade siesie wo mapomoden enti enei entwe anyare ansa na wa ye wo ho aduro nonom gateway mixture na fa pre wa apomoden se eba no wo general well-being gateway mixture eya opono kwan de ma wa Gateway mixture ya bibidro krojia ya nomde siesie ye nipadua enyama opemfo obatan ya oma ne banofo ene akwala onde 12 years Gateway mixture ya 3A Herbal Center Nupa Nibia at phone fresh 0546 107 107 it is a seal pamefra eja na sa brantie ene frame eja brantie FDA aje dwede nkra to ya tum Question way, wow behunu pejansa neje 3 points. Manenko. Remember good. Travel and tour company ben na wagana ha. O ka no kra no agin hudi enti. Ewia so man bia wade wo koso no. Otumi betena TV ni radio so. E ka ho price kra kire wo. Nanso anfeli. Sir. Hold on, I'm coming. Sa travel and tour company kro ya. Waka cho so apadwuma, accommodation, anya ho salary e wa brochira ma wo a. Obekọ sa pepepe. Say your school and na holiday na wo kro so a. O te ne te me patcho me hunu. Hold on. Odoman for ko US, Canada, UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say if you are saying never on to me so when you see car. And your last chance travel and tour. And your last chance travel and tour so ampa. Was higher ticketing and reservation simple cry. Mama bonus wo. Oh yeah. Kumasi Obuokom Junction, opposite Church of Christ down. No bani 360 pharmacy for 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction, Gimpanya Chimba Takwano so for 0553 985 231. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a Ghana fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese se wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo here fa ebeyi di afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edi no 3A co capsules ya koko master mesra utie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu ofumani nkyere efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibidro depot Mami adumei mesere wa meyi ni eme so aswase me na hya se fifiri gu anhwe ebi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niema ani bebre se hwe ebi mpo se gu ka ni mo an atekwa ne hene na boro sana se wo no ena me hunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofiri yi nemum Atiko Home Stores niema no bu afunti ena ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niema efe dodo se wo fa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop and deep freezer ice chest ya can call main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches copem size bia wo peno
Na provisions e fasa gari, shito, emo, anwa, local drinks e minerals, any energy drinks beer, foreign drinks e wine, whiskey, Irish cream, vodka, any dia keka ho, washing powder, any semine beer di dwade sande sinema, shampoo papa e frebrotin so ebusu ho. Home appliances, any provisions beer de wubenya bi ho. Article store akofa solo machines ibia ba, water on 444. Me chire moto blue, ya mudi bomochi, spray and toast, cashew nut, abrobe, mango, kube, cocoa, anka, any mfudie beer kuyani wudiano. Machine ya wudi spray no ne boa efukra. Fratico Home Store was 0243-629295. Article Home Store. Tano factory price. Tano factory price. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. One more and a day 5G drink. Till 5G. On to 5G. Now so people say, hey, 5G now then and no yeah technology and I'm say there be TNA. Your green tea, that is the first G. Your grapes, that is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G now say no. A non-alcoholic. Ubia timinumbi. Your bakwa for the miso fruit drink. And I feel bakwa also add the aperitivo. Nina, you are for the Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome heavy do abrosanum why honey tuno. Dome heavy do abrosanum ho any tuno. Number is 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesru 21st Clinic. And now Bojibo Ventures. Nananom emwaduma nyina afrosie die nanso wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibirem ha asoye atumedia bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de anase ache wo yam timi hyew enso na bibia sie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Hebafo se wo hu akira kwai e wo sunwane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ane di hwe ni mu Accra ye wo Kasoa Techiman ana Nkoranza nso Obo Herbal asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Adea Herbal Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo Herbal abibiduro kasa Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say ubi ko nyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Nkoranza Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598559802 edin waso yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti se wo Nkoranza na wo yekrania kotro udin e wo Sompa Nkoranza GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo Sompa ye ni normal hotel Methodist dia no hye eye busumi duba kono ne de dikan na dwumade no ankasa de bronya busumi ne de toso aduonu baako ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekurafo yi na yesika na yesoma so a wobetimi de aba mo amu ye bi afie etwemu no emu adanse de de mo amu nim Sompa Achedie 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa obuadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo ene enyankane so wo mu bedidi Sompa FM Sompanie enyumunie Sompanie kasie bonie Sompanie osompapanie
mindful no nyina abɔ sɛ entotoye ne bibia dana kwan mu sɛ be ya asomdwe bambo emraso die na afei demonstration a minority ayese on be ye no ebekɔ ne kwan mu pepepe eye nebenan na demonstration no eba so na wo mu ekire mu sɛ omanfo no ene prosifo nya adwen sɛ de demonstration no akɔye no nti baabi wɔ hɔ a yebesisi akwan no kakra beha nipa no bi wo ma de ye no wo ma dwumaye na eno nti no wo mo enya abotre mfama apresifo na dwumadie no entume enye enkoso apresifo koso eka bio se wona ekɔ demonstration na no pay wo mo nyina bebo chenku wo obra sport ye wo kwa Nkrumah circle wo mo bo chenku no wo hɔ a wo be shy nante na se afiri hɔ obra sport de akɔ adabraka Omudru adabraka no mo amane atoa so call Ridge Runabout. Omufiri Ridge Runabout no mo call National Theatre traffic light ho. Omudru National Theatre traffic light ho a na omada omani ahwe High Court Complex traffic light. Omufiri ho na omatoa so akosi at a Mills Highway. Na omadan omo ho de ababefa National Lotteries omo office ho na afi omakwa kowie no Independence Square. Eho ene nea prosifo de atudwa wo ma kyerem se saa enhyehyeye a omo aye nti no wo mo a enam baabi ete se eye National Lotteries animu ho ede kosi Old Parliament traffic light ho no saa kwan nyina ye betotom ebra demonstration no ekoso no yebesi saa kwan no otoa so kan bio se ekwan bi te se ekwan ekopie Starlet traffic light ene na mu akopie ministries traffic light no enu nyina so no ombe block no bra demonstration no ekoso no ebeto mu akwakofa Department of Urban Road ene ebe link up with AMA office ekwan no ekopie yoko for kwan no ho nyina esande dan ho banachi ebesi John Evans at Mills Highways ho enom eko Old Parliament ho no ombe bloko saa kwan no eso wo mo kire say apresifo abo agi chenku ewo ho no ma ye ka say no ntwea no ntokuru nyina no wo mbe gina ho ahye ama bibia aye kama de ama demonstration no akọ enkan ti obi animra ne nhyehyɛ no so pepepe na wo mo de to wo mo amukọ demonstration nyina bia nim se prosifo de mra be ye adwuma nti wo mo so kro no yemfa mra nya adwuma said the Public Order Act no ese pepepe na wo mo kan bio se yade a prosifo de wo mo wo hosa abribia bibia bekoso bia wo mo de betu anamo de adidwuma ese fata betumi aboa ma bibia akoso Grace Ansan Akrofi ya oye Assistant Commissioner of Police Director Public Affairs ono ena nensa hye ensama meken ase Yera apam atenase wa ha Brother Philip enso atenase e wa ha enuma no pay yebebo nkobo kakra over machimbio na apom tesen eja akura se bibia ye fine edeye eye yede nyame ase right wafa asase ani yeden wafa asase ani wafa asase ani yeda ase Brother Philip ohun ye right na yamisha moni adwuma de na de enso to e kwa still ye gina mu da no correct bi e kwa kama yo yeda nyame ase e wo ha enom between now and 8:30 no ye bra ye de bedin komo na asema ye ba be ka no so ye very very important edema oman yi ene eye omanfo nyina se ye be so oman sika se de koye project na project na ye nwie nenso na akoka kwan mu nti na akwakoye se sika ye koye na mfaso amaso adwuma na abotaye no a mfaso amaso nti na chesa afi bia ye boka gusa ye wie so na ya san twa ye ho na ye nam na ye pebesia enti anopai no Sompa Adea Akye Abia adwumade ya fa to ye ho so se ye bewura ntokuro ni ntrio no eno emu na yakope enwuma etete saa aka ewura mu no yakope e de aba na ya bedi nkomo na ye de atwempanifo adwen siso se ye ho bibi na ebeyi ya ye nkoye ho bibi ye ho bibi na enye ye nso a ene Nkoranza man ye nyina ye sempa eno nti ena Sompa ye di na we ye part 1 ena ye de bai na ensem wo wuram
Project akawuram papa enti anope fa ye for screen no mu na boy enkomo efiri ho en na ye nso yenya kwankyere yadwen nana ye beda asipi nyame nhyira se anope so ye watimi aka kan ye masi ani a ene so ye the presentation no eba a human job ye presentation but this presentation me ka just say na a brother de ni bi pa ya asem ketwa if you say o hwe outings ye ene niema ni bi e course no na ye kama but ade ba kwa mi hu wo ene presentation ba be ho ne say one na na me ka say S Gracia Council of State for the any see mom S Gracia right you meeting a package bi de job mo kwan but omo S Gracia no ye mfa nya niema wo ba bi omo free no na nya memorial we see nya nipa be say 10 kra mom ko represent here in the by way of the Council of State you be nya 10 projects right be ye and send na ho anasa asenso die bi papa bi di amaye secondly e o se ade hia mmara num say so obi betena so no ye project na project no ye so oja okwa e wo say ne S Gracia ne package ye mfama no e wo se make sure say ya edit no aye bibia ya audit na aye bibia wie ehun say sika project awaya waja ho no bibia ho da onye sa ye mfa mu sika ne project no because Adea Akye thirdly so no utim say accountability enya djuma accountability enya djuma because accountability ye adwuma o hwe information kura ye pay for some projects bi ni yenya na how can assembly and this one is tantamount to corruption how can assembly ho ye project na o ye ne ye kwa obusa o msi bi okure ni document him e bi ho ma say ni say na ye ni information wo ka ya the ones na wunya na legitimate no contractor ne hye ho sam no contract sam ne hye ho the o ma ye ne yi nyina so wunya ni nyina that is a contract any other be ye nya ne say bia na tantamount to corruption na dey na ya ne say so omukọ public accounts committee ne numa they just do recommendations baby ho no me say effective arrest that is a challenge with Ghana ye meranen neema account because the way also the architecture of a public account committee now it is only recommendation on betimi unless you say be going forward no yes some no mudi na resource legal powers now because as it stands now no they can only do recommendation na you see ye ka okaya yes bi no okro musika omo refund aine there na be che say ska omo refund na so man refund don't have any tracking yes this information lapses in information eliciting information no I will see a convenience side in fact because and then and again so no Adea Akye with the point I raise here about public account committee say yema yadwen course on say so public official be obey adwuma as a result of na adwuma ye ne say the kaba so or time poa in my view yes or no na say you holding accountable but so current architecture no so or not any ba bi mpo a the current or the incumbent public officer na obedi na de no or no na your friend say o me answer for adwuma e bi kura oni ho hwe enti no I am thinking say going forward no say ye penkrofo ahodu o ma accountable wa retire krampo a na say wadwuma enenam so ema issue bi see ya you should be called back and held you accountable na se obibi o se tete ani ate yes I be ma manfa responsible o so okokre beti atwena ba oh but ye no akwakote na yi ani ama no saa na da ebububu bebre saa physical planning department no on hwa de no tube hu an the problem eba and you know the area ne se obi aye na se pese ye boa ye make sure say ye ma ne nko na mo ye be track na sa na ye ni bibia be ma na ye de ama no. So that is so this is part 1 of abandoned projects. Now part 1 ko mo hwe part 1 say sit here. The part 2 ba na be hu no. O go Facebook and your whole life and pay. Near presentation about be ya e studio nyina ye ho. E Sompa 90.7 FM. Unya bo like here. No follow and no pay e live ya the presentation nyina every one and no pay. Owoahene meda say na ye koso na ye you know you say tracking abandoned and unused projects. Part 1. How much does it cost Nkoranza man? Sompa FM special assignment. What him say? Are you a sika ye kind enya Ghana enya Nkoranza nko Ghana nyina a problem. Na ye ku ye nim no be hu said ye eniema ni nyina esiti ye. Ye hwemu a
ye kwesta ye busa no pay say e die ti na wo se ye masa ade we say haye dwumadie bi anase bibia ye si de boa o man no edan ana any other project bi aye na ye wie anase wo so ye wie na nso so ye mfa nye hwe na si wo na ensuo na ehwe no na nkotra ne namu na aye ne kama no die nti na wo se yen e ma ne haye e bi ne ye be ansen wo hwe mu a eye auditor general report said ye wo kan aye no enumu na public accounts committee no etena se na homo so abiebie mu 90.7 FM every year bia no o man no you spending millions of cedis our project ho ye be wie no na ade ye gya ato ho anasa ade no kwa ye wie na de wo ye no gya ho ko na ba ba ye ka ye be ko tu kan bi ho no enu achi ni susu kra no ebi ho no ye tweska na ma aye contractors no so adwuma na wanye oye so ye duru ba bia no agyae o kwa o sa so be so ba information no se ye ntua ne ka so e bia na ye tua ne ka auditor general's report no Adea aba enu nti na say na ma ye so ye worried and na pe ye di we nyina eba no se wo hwe eye ya assembly na ni suade hunu ba ko pa ne se obema eye oman ya otimi na se kuro no otimu no omenya rehemu bi woni mu na ono so ama omo ebra wo ma omo empuntu a ebetena ho afebol na afi so ebema eye nkoso ankasa so atumi aba na enipa no wa setena mu ene won sikasem mu no ene ematia ko ya ma omo and o hwe omo brofo na o nkoso ya omo so mbema na bai no planned growth enti na che say eye ne ayahye dato ye bo ase pa hyehye ba ko mienu ede mpuntuo ebeba omo vision no but the question is it what the assembly is that what the assembly is doing and no na because Adea project ye jaw bebrebe are you planning enough and these things na o see ehwe niye na Ghana for the BIA na Mr. Ball can say o see ye to abama wo na odi anim no ye do so che wo it's about time say ye tumi ehwe na omo ne ye bibi e de fa omo right so ye hwe omo mission statement so mission statement no all kind of protocol say was say the assembly exists to improve the socio-economic well-being of the people we no ye eye sikasemu enkosomu asetena mu no assembly na said yes say obehwe say nipa ne benya mu nkoso ebenya mu anidie no matie tumpon ene ye baako na face so say in the municipality through provision of quality service in collaboration with the private sector to facilitate job creation was say said the assembly no any ankrankra nyuma ne be kan bom anasa ankrankra ne be kan bom na omatimi ama adwuma e che say eye kama ye quality nyuma beba ye di nyuma fa di nyuma beba ma amanfo anya nyuma aye in that direction na afi so to increase productivity say obi ya ade obehu sa ade na wo ye no emfaso na se nkoso ebem ene ye ba ko access to basic social services enyema bi ho no ma eye nketenke se ensuo nkanea suku sa niema also bia timinya bi no enso ye assembly na said yes say almost so metumi no anama bobo so ntu ye so put to healthcare education portable water and a security and a security from crime and then violence and ability of the people to participate in decisions that affect their lives and ahano deliberately this mission statement about presentation because almost on be provide access to basic social services. One of the basic social services is baby and yes and in our communities and in this particular presentation Adea a dominate baby nkrofonya enko ejanan and also krana in the project they are abandoned any unused no a fully furnished project is one my yenye ne hwe and it's a hard you penny for na to bia on won say madika as Ghana de ehia ni ehia ye how we Ghana ha no de ehia ye ye di niamati politics hu na mpuntuo na nkasa ne yagya e de ato hard so ye the mission statement aba and ye the vision of the assembly entirely when Nkoranza entirely we any local government in the system and it's ready who ma assembly no ye de aba ha amanfo enyina right so ye move a ye hwe wo hwe this assemblies na it doesn't exist just for nothing emra Ghana ha ye de mra na back bibia enti wo ko ye mra ni mu a section 12 3A B C of the Local Government Act
at 963 and regulated the activities and I say she Numa assembly no yes this assembly no more here to ka ebrebi ye the performance in ba ya na local government institution no e de aba enti enye ade a ye kan sa keke e wo mram ti bi o mbe bia na mra ka ho but I don't know why prosecutions and I said nyema bi won na wo certain ye unhunu but ba ne say de court law no and so ye hwe no was it without limiting subsections 1 and 2 A district assembly shall A be responsible for the overall development of the district. Obeso chire say local this assembly no omo na baby omo tia enu tie ma omo assembly no omo be hwe say omo empuntuo nyina ebekoso enu ne yedi kan the etosu mienu formulate and execute plans, programs and strategies for the effective mobilization of the resources necessary for the overall development of the district. Afi susu no se wo hwe mpuntu ekoso na omo na nhihede e de niam agu akwam etutu ne yie na afọ mo pe ene akade a yebenya na de mpuntu ankasa aba mantam na omo so omo wo mo no promote and support productivity activity and social development in the district and remove any obstacles to initiative 90.7 FM initiative and development. I say the I say for or say so we mu omoboa said ye be ya enkoso na say yedi ankasa ebeba na yedi ani mo beba na efa mpuntuo ne niema amanfo ohia e wo mantam ne mu no na afi so me so meyi akwansidie bia free wa moa ema niema yedi bu akwama mpuntuo koso no ebetia ya adwuma ne ebetia yi ade afi ameda ente ahanso deliberately no yes. Yes, na ye go to act no. Yes. And this particular point I will kind of say here. Or say ye be akwansidie bia afiri ho. Enti no question is akwansidie ben na wo ho a ama abandon project no bebre aka wura mu. Politics. The way they am aka no na bia so beti aka de. So after the ba your project na bia yetimi capture with pictures and details na yenya and so yede and so eba yedi kind no construction of one number na say number 1 semi detached teacher staff bungalow baby e wono we no one number said I can first and say no more can architectural yes and only a technical term ye ya number 1 ye ko ye be get said now ka woko anyway enti we so na yedi aba we ye bungalow the friend of bungalow na man for betia say na say bungalow bungalow and ye see bi anka e say nka teacher for etinem e wo school friend on Nkoranza Technical Institute and Nkoranza Technical Institute on Nkoranza higher NTI correct NTI now contractor need you know this is a contract when you find a contract ultimately eba ye pa New Love Company and yes adwumadi we contract sum e de man no na 59,174 59,174 kakra bi go akire and source of fund na ye district assembly common fund and o me de be we date ye de man na January 2010 January 2010 and ye de man aye na nka wo ho yesen ke be wie aye June 2010 na nti na nka nya ade anka wa a bit of within a month a period of 6 months na nka o ma wie and expenditure no to date say no but the omo sika wuram say ya record so ye 29,876.23 and ewram na outstanding here 29,298.61 and they outstanding they say the akam also the best so no wie adwumadie ni nyina wo hwe adwumadie na we ka say project status but the anka ya adu no ka o han hitemu aduowotwe de ka yaye wo hwe aka mpoma ene ye mfa ene afi so painting no so yenye 90.7 ya ma wie ya enka de say project no ka inter ewo NTI Nkoranza higher and we ne source no ye MC sectional address yes 2022 ne sectional address mu na some information we wo everybody ade a we ne the assembly no o my well accounted for the bibia ba and so ade and in fact o share sectional address ni mu a assembly no kura address this project say abandoned yes
abandon one na dia to abandon project 1 nye na yakre e omo na akre e wo sesina address no ti source no ne project a omo awe gya no ho a omo nkọ ho bio nti scan ye say 590 million ana contract sum no 590 million yes almost 600 million bibi san gu akire akakakra bi na say 290 million ne kakra na omo ayusu na kan say 290 million bi san gu akire omo fam so no omo nya ne ntem ya so meanwhile session address has been addressed and the thing is still lingering anyway but don't ko wachi kakra yes look at the date na your ma contract no January 2010. So Edientina, Edian obstacle. I can't say. Politics. Because the thing was 2010. 2010 so about win an into no. It gives you an indication. Said ya near man be see the okay no so. Yes, it you the going now you should be a date. We are who the entire because I can can anyway. So you call abandoned project 2. And also the construction and completion of one number community clinic. One number the man in terms technical. Yes. Now location wo Inase. Gaga sigenge nkrum ho. Inase genge nkrum. That's a part of shit. We see here come from. Contractor all they did the MS Commoning Company Limited. Yes sir. Contract sum here 88,991.22. 880 million. 880 million. Wow. I'll see a chuma pow. No problem. Source of found in here this assembly common fund. Said about on it na. Yes. Sika the bra assembly on farm on brano. E bi na year from near the sea. The year adwuma no. The year say adwuma die. Na date here the contract no MI year June 2012. June 2012. Nanka I was saying come September 2012. Next over here June, July, August, September. In about 3 months, I think you 90.7. This one Nipa 4,708. 64,708.67. 640 million. Yes. 7 million. Yes. 80 cities. Ya kwa tu I said yeah, done M1 edim well. Outstanding here 24,282.55 per. Now can two things away the or my be pa. Tika claim in a second so. Why say ye engineer ye? It's over by ratings, Oko sessional address MC 2022 or Chile mu say 76.87%. Project no. Inase community clinic. Nipa nya ba bi kura nko ayaresabia question mark na ye wie ya yi ade de asiwuram sika da so kura sika we sika fia cause dia mode ko fa am forms kura no esuche we yes dia mode man for to omobutom na esuche we na so project be boa kuro no nyina da ho what kind of politics are we doing right okay yanko aye project abandon project 3 enti ma aha ye ndin komo kakra wo ha the project first 2 projects no nia sessional address no acknowledge abandoned ama full details yes. But nia ye free hair ko nyina no assembly is silent on it yes. Na yen na yakọ fish ape pictures no any videos e wo ho no e de aba na ye pese ntu hwa on say ye nya contract sam na ade nyina because those information they are silent on it in the year draw attention enye end of story. We will follow up in the part 2 no we will bring the details no sika community ekeka ho nyina but I want to draw attention say if they are silent on it we are drawing the attention say these are projects here abandoned in the bush ye betima ye ho bibi anase ntim ye ho hwe of course ye be enti said na na chire mu no sa na we etie first one ye fa ne ye Nkoranza community center Nkoranza community center which means said down Nkoranza for akoma so pa na eye Nkoranza yo hwa ye be ye de beba na wo hu se de siko contractor no ye hu no contract sam no said ye na na ka no nti sa details we ni ade eni honom na ye hwe said ye project no esitie
we Nkoranza community center no baby omusi ya edru ye ne enie na wo hwese we city na nya bad project it was a very good one enti eno so yi ba ko enti wo mu a video no eroli aha nti wo ba Facebook a Sompa 90.7 FM a wo be hu video etwa video a eroli wo hono ma etwa frontage no de eba ya say etwa na pampa mu no so ama wo say the project ne kese any baby esie nyina ate that means say e was space ankasa na omo ye adwumadie na asenka yetimi hwe ewie ya enka so be yemfa so de pa ama kuroma ni nyina enso so ye no aduru ba bi ye jane ho okaya ta ma nsi ba no ye ne no ebusa ne ho asem na no se yebusa no kan senso so obete so that is for Nkoranza community center no na yi ne dia ewo ho no we picture abeto so ya oba Facebook a Honorable Daniel ya already municipal chief executive man Nkoranza ona na picture daso kama pa wasre ye na na se de na nya de ahogro ne bia na so osre enti the picture na down because next project na the kan no we related to it o hwa oba Sompa so eme na twitwe nkomo ma ne kan ensem no ebi enti yentie MC is concerned about the siting of the project oba ye no ye busa na ensem bi na yentie ensem bi okafa asa community center no ɔhu sɛ ɛyɛ project a ɛso kakra na meme deɛ madwen mu no baabi a ɔmo de si yɛ no da bia meka na assembly mese me na ɔmo nya adwene to site a community center at residency yɛ nyina nim community center adwuma yi di me madwen mu deɛ na nka meka saafo na ɔnom esuae saa decision na ka metu fo sɛ ka yɛmpɛ baabi foforo mu na nka yɛmfa yi ɛsan sɛ dwuma di a yɛdi no ɛmmoa ɛwɔ saa bea na esi no even space kura ni hɔ community center baba be program baabi amafo pack o cars ɛhen wofa onsaboku nso fo so ya car kwan da hɔ space ni hɔ ɛkwan ɛda nkyɛnse so residency kwan na chipɛ asase a no kura no yɛ bɔ mpaye sɛ new officer ICC ma assemblies ne residential ICC ma assemblies nyame ya ado ne nya bi ɛhɔ ne yɛde bɛkɔ ɛni sɛ program kura ba na sɛ car open be a park cars and park cars. In the first place, to me, the siting of that particular facility was wrong. Right, so Ushemwa MC Oredu, Honorable Oredu, your Kafa project and 90.7 FM. Right. Now, yeah, question ye busa nyina ne say. Eja dwumadi e koso obi na si ye kama pa. MC so aka say project no kra ye no kra no tun se be ye ko site no car park ne ade the ebusa ne say the brofocus say should we throw the baby and the bath water away. MC show the way ye ebusa question no enti yentie de ye so ye busa ne eno so bi say e say no so be esi ye ne nye enti yenya project no man water en say anase yenye ne den kire kwan ya ye mfa so yentie ne ka ho bio ne say eye japade ma Nkoranza man na sika meto na ne na ogina Nkoranza man na mu so ka dokra kire Nkoranza man no wo waba ede be na wo ye eye japade Nkoranza man ede agya ye ena me ka kire wo say me nko ami nso ya adwen wa assembly ho ye woni ye frɛ no abadwuku a onu nso ya adwen dwen kwan ye fa so epagya Nkoranza man puntu sem drum pempenso bi a eye ni so man Nkoranza man ne nanom nyina ye so ya adwen fa ho onyankopɔn ya adom na nadom no eboro so a adwene ye so afa ho no ye wo amfi kakra da ye ni ye man Nkoranza man ate. Right, so MC so na ya waka fa project no se o madwene ho na o mode yaba we Charles Kunadu Yadom, honorable former member of parliament Nkoranza South ono so ne picture le da ho no why his picture and so ye de ni nyina ebebro right we see abandoned project 4 and ye de eba and no said the kind no so no ye nya ho full details no na astrotef astrotef Akropon road astrotef no say ye chire bia mamafo nwa wo hwa Nkoranza dia Charles Kunadu Yadom na ye former member of parliament no o ye no enie na babia wo hyase ye no a oduru ese na hote ye anka o si bia ye bobo
Mo munim bobo yi no. Se de kobo bi o park no so. Ahwefo no nko Facebook nko hwe bi. Yes, nko Facebook abehunu. Na ayese afu a yato wa afa ho no. Ayese afu aburofu no. Aye net afa ho. No. Uti se na it was ongoing project. Ke kwa nke yetini ye kwa animu anke betumi aboa. Ese ko obi adua obi dia ya afu. Adua buru. So obi gan ewu no obi so ankwa hwam. Anoti no sa na city anti project no enema sisi so atu say ya demarcations bi na ya do nyina. Ya da na aburofu a amanfo person obo hwede o. And Nkoranza AstroTurf no currently this year ya kasa say night here. And floor light ni bi na tutugu no. And this year light na ya soma buru na ya dia no. Floor light ni ya. There's a project na nke ko kamba pa. But I don't know why. 90.7 FM. Na yebedi akire na ye de ho ensem nyina bro. So ehun ni nyina Navis Adaroma ye video ayi ni de Navis na ye man sa credit no na watwa ni ye pa drone ni bibia hu bibia clear size na ho aburo ne wo mu no say e be bo pa ko light so anyway ta na ye see a penalty ye pen sa de ayenya. So I think moving forward no for the sake of time no ye ka AstroTurf no AstroTurf na enke ye si wi a say bi na nka be ye. Right. Na aye omasisi bi wo mia bebre bia ni bia yesi bi no enie anka yesi ye de ni wi say light na omu ye na bi na wa ha no enka yesu yesi de wi na nka ye kama pa na so fofi anto ata ade na ya abandon na say esi wo no ma e ho a ye nye ne hwe akawuram right we ya abandon project 5 we aye toilet facility bonsu ena saade we si na nye bonsu nko a throughout a yesi da bi de middle belt no dey one zai for no mo initiative Middle Belt Development Authority omo initiative ni bi nie ebi otachima nyina a o ma si ade no o ma gya ni nyina ho ebi nso wa hyieyim bonsu de enie yesi toilet facility come away say onim one of the lucrative jobs wo wiase business toilet you be so shocked omo jeje kwanse no sa abaka bibia no lucrative enti yesi ya kesen ke ye ha na aba beduru esi akawuram esu abonsufo pe baabi kura agya wonan a onya enti eno so ho asem eno no esi abandon project ba kwa ewo bonsu within the Nkoranza South municipality no eno so ho asem eno no eno ti ubiemu a ye no caretaker bi a ono de ono da bia eduru ha okokodo ho no onso ne nse no bi oka ye bi tiben oba obi so mbe project no omugya no hokwe no obia nsare nsi ha bi omia na meto aduru na me de aboda no ho efise se wura se ni wura sifa ye gya ne sa project no be basa ye srese abar momodena se obeboa na sa project we o moye firo na amanfo ni wura mu bola na esi ho no so ne ma ko toilet sa bola kese na esi ho no me ne manne de bia ya assembly man se watu hu na mo bia na nso so stella yenyan hunu de ko nti ye stresse sa assembly sa abare oni ye waye na sede no omoaye na ye nsanka toilet no se ne ye ho bahare ye kakra wa hu se na man nko toilet no mo nko he wasi kakra ka gya ho a nye enche na obeko anyway still o bonsu ono mo asoso no on se we ye de ye wie e ko manye ye ya oba ko ho no ma the former this current MP no esi ye na osi wasi awie ya ye bibia kama betimi akom battle today obi ankom ade ni si ho eno so ho asem 90.7 FM yes and interestingly no we na omudi can see ye yes omo see ya aban sesan ye no and na 2017 aban so yes ombe see dia ye yi ni first no and they say we dia awie and na padlock edam nsuo bibia wonora ye ko ho nsuo bibia wo ho ama sebio obi kura wo si ni fie wo nchen ho no ode tap atuemu a tank ne mu nzugo no twende ye ni project because esi ho kwa banya de obia eyisuo ene ne ekeka ho nti we ne de awia ombetimi ayusu asake yusu enso ye ja ye nyusu ena yakọ shefo ase foforo no so a ya nwie enkotere ma nye caretaker na ja okobo spray a kabana eche yi obi trini ayasem ketwa anyway so the obstacles no make say dey politics yes enti yakọ in residence na say nipa ni bi omote no omo ne yedi nkomo ye enti ensem ni bi omo so eka fa atobunsu ase die ya ha okese pa ya toilet nenti ya toilet ni se wo hwe yadum ase ya
manu ye ni baby aye ne ye ne mema no nyina ye ni bom obo se wo si ha na be ma no na ha adwene kura ne se ono so de ne phone na o video o shiawa na wo hwe wanim oh inti enye toilet sam de ha ye pa ya me ye ba ide toilet ni me kan kese the toilet in na boys in the ye no toilet nso de enye bi kura toilet ni no ohu se ba betwom pe no no so ba betwom oba betete obehwe komo ye pa na ni ye sua che ti mo meboa ye bi so ha toilet ni ha ye nyina rem ni ekuti se woni bi wa ufie de a this o ko ni rem ha ye pa ntin ka ye bi ha pa so se ha na be ma se ha bi kura woni ubewi a ube sorry na ka be ma se wachi obehwe ho kura wa hwe wi ntin ye ha de toilet de ne ha pa so my baby afọ ni nyina ofi a se de omo sere no nya asem ketewa na wa hwe se nipa o mato aba ma ye ni abetena konwa se ne ye ba ye be toilet kura ye case anyway yanko aye abandon project 6 eno Sesima Sapoma area na also and indeed this situation Sesima ni Bonsu situation is almost the same. Oh yes, of course. It dey yanko enti also ye koye sa toilet kakraka a omusi ya omuja no no Sesima so ebi wo ho no ma no so ye si a ye ja ne ho enti ni ye ka toilet ne ho asem enti uhwemu no so ye koye e na ja ye twa kama eba enti wo mo Facebook ba cho bra Facebook oba utie radio dia ye audio ba sa oba Facebook dia videos ni nyina enti voice ani e bolu nyina ne YouTube so live ye ho Sompa TV YouTube and so by live Facebook so 90.7 Sompa and so ho obenya ye ho no wo hu videos e cause nti bonsu so toilet facility ye si kakraka almost we Sesima sorry Sesima so and so na ese and so a ye ja no ha ye hu dia on pese omo ekire and we no ewo ben Sapoma school mu ho yes ni da ye Sapoma area no yes ho no na okwa obehu yes and so say dia on say we dia onya obi amane no do no ho saa o tu se wura no ayese you know afu won ho pa enti and so ho asset endie picture nice pictures ye twa ni nyina nya views ni nyina kama e de ebae so Sesima Sapoma area ho no na say school ni nche ho no ye ekoso no right enti ye hwe de ho so nipa ni bi eka pa Selam Ponsa me won Nkoranza Sesima lawyer ye boa ni fie ya se ye we ade ahia ye pa ye toilet obo mo aban be si ni ha maye no and complete enti se ya ye wo ha nyina ma ene mema nkora mpanyimfo ye nyina ye gya na wo nwuram toda kura wo kwa woni mi se be ma bi wo ho bia oba wi a oba sori bo nso obetwa wani na be ma wo wachi ade ha ye hapa bebre Sesima ha ye di ho ya papa enti ye sraban ene die kwanso ye sra na kufuado se omra meboa ye wo toilet ye ho maye na toilet ye die ye huna mane wo ho papa esensuo tokora ene ne ye asem kese kwa obafa so obekọ wura no mukura ko jawana no na ye dia ma dia sra pa mo dana no me ye toilet ma Nkoranza Sesima na ye so ye nya baabi enja na kama medamase so aja we de mu nyina amasuma yanko another one so we baabi aye diga bonsu wa bi asako ye ti wo bonsu baabi diga also so no market na yesi no yesi virtually you workers we awie because painting ne ma nyina enso project no esi wo no ma omo nimu omo wi hand over nyina de ama adwadifo ni nim as student omo nim no and this is becoming an issue Ghana ha nyina see project bi say ya a whole lot of me nim say ya na asase no omo nim kita ho ana bi etisa anti okobo nsusu a yesi market and see a video to bet mama ye the view of facility nyina so yesi market kama pa ya hand over bibia kama we ohwe toilet baby and you see we no na of our pamo hobby yes na ye wo ho ye ne assemblyman kasa na o chere issue bi o hwa
technically no facility no do see. Yes. But I can't there ebema facility where you operational no. Yes. Ebi no yes say higher Nkoranza ya market even though obonsu. Okay. But almost say Nkoranza nyina no. Hana ye be she ba yire dwa. Okay. E de ama Nkoranza nyina so that atofo no free Nkrane Kumase ba aha na ombekwa akodi dwa. But for shares no de wo ho. But say dwadini no ba na obeto ne ba ire wi a stores ni ho a ombekipu omo neema no e wo ho. Okay. So they don't feel safe. Some beko no mbe yusu sa market. Right. One of the factors. Right. And this I will share in China when we say emrante bi ye adwuma wo ho. Individuals bi na shase per plot no be around this market to build their own stores ombetimi an shase edi edwa. Otherwise project in there ye but abeye unused. Ye part 2 no ye ne market folks no. Fon so ebe kasa ni nyina beba e wo part 2. Reason here because be more currently no. I presume say stores na ye can be ni ho. But they are still doing their eto be bia no more relocate to omako no. Any enema auxiliary facilities here also it migrate to akade bia de won be ko no. Enso ya na omo dwene ho. Nti ya no so ye second part ye no so be din ko ne wudi nti esi dan kama amamo. Na mo se mo nko because first one no wudi say he jase ya omo na bo no bojua sa enche ne ho na ye kama asakwa na aban na ba be so wasere why said yes ya mamo no kama de mo person bokom na ye nko na afi ye ni assemblyman na wo ka no said ye o kan no ye ntie eye ne nsem no ebi Bonsu electoral area assembly member na mehwe bonsu Koforidia Wagadiku na Babiwa na honorable MC Yura Daniel Yauredi we have challenged with the sound no at the appropriate time no ye sound no right. Abandoned project 7 Akumsa Dumase clinic and also any and also yesi kama pa bia danakwam nanso so no ya de se enya de se mpanimfo atimi anase nipa no tumi yusu and ohwe Akumsa Dumase de we ya say ye individual bia fie mpo anke betima ka se we kura betin de pono ato ano na wadam enso say ye janes ana nra ye kwa na ekochi ankrofo eso wo ho Rastafari for ho na ye base omo nyina no ewo mu a bibia eye kama enti no ye enko na ye mra ewo ho nti weto as enti no eno facility no nie na ye nim exactly why omo ajane sa bepem sa bre okay enti said ye ka no we no monso no yeah na assembly ayeko mu ho no nkasa ho wenum bia de and wenum bia ni omo krata no mu say abandon project ba bia ehia say ye ma ya dwene koso but we dia wo hwa atesa ate apam atesa enche we brana mameda na take so MC we dey dem mbusa no unsa ayi contract bia na say the money ya official who go duru ho no ma ya wade esi ho no ma at least you get some bit of details if you want and he say who say sa de ni bi nsi ho no ma and the questions in here the project no ho no and the we anka enche ye no the at least we dey say nana be di adanse ya you bi no omo call ye no na ade ni si ho ma wo hwe kra beti review hu so why is that way no e bi nsi ho e ba santi na o ka senka nipa no senka o ye ne ye onwie accountability na I see a year and money even if you call retirement and every brother Philip a hofu ye na nwura mu na call you wura tu I say we akura otimi hunu because we say begin to say ade na kura wo bi sa kura no ebi ni ho bi ebi ni wo say okra ntina esi ho nso kura ho afu yes ntina nka sa acha bi wa acha ebu kura na sa say but the end the at least ebi kura na da fema na bi because we see our part 2 so we need to ask questions and you quite benya answers e dey bebre wo na OTN so Akumsa Dumase so clinical and so you see ya ye jane ho no ye le tin ko twa ye de ba ye na ko duru ho de na ka so be wura mu di na ese wan wi a woni wo bi akwako right and semi bia ye wie na ya hwe enie na sagmedi e koso medical ka se enye Nkoranza kwa Ghana nyina wo issue wo hwe ma 2017 ye
auditor general's report no on the list and also on my who say 2016 rather on my who say sika o man ehre efa project a ye wi a esiwa ye nyusu ana de ye wi a ye ja ne ho no Ghana sika no 30 million Ghana cedis in 2016 report about Montini di eno no na ohwemu a assembly no sika semu ene kwa so o use this assembly common fund no emu haji temu aduaso miensa 73% and now to say ehye efa sa project e ka ho na say na e call for a concern no nya good kura 73%. yes say exam sanka wabo bi no wabo bi kura so what I say yes so ohwemu a every year be increase go from 2016 no ohwemu a hwe de wa ho 26,839,675.97. And yes, 2.6 billion. Naturally, say in 2016, and there 31, and a drop in 2017, but 26. Okay, 2020, 2020, you have 44 million. And yes, skyrocketed. And also, assembly especially concern power, day schools near the Adina and the woman. I was here. No near 400 billion now. Yes. Huh? 44 million Ghana cedis. Near Bokantiwa. 400 billion. Na oya era Daniel Domlevel or can say be was he assemblies you know oya my fresh contract bra I say let me read it in English. Say in a general comment on these irregularities the Auditor General Daniel Domlevel noted that the assemblies awarded fresh projects when earlier ones had not been completed. Well say omoba ya project said you call toilet na no ma jeno no ma foforo when they do omo wie so a or say leading to the suspension of work as a result of non-payment of work certificate e bi ono omo sase ko do dan bia contractors ne to aso the reason omo to aso ne say sika no omo ye kwa no ma ye omo de kojo omo sika omo na sika bia ye dey anyhow ade ne yemfa nwie dia ho no ana ba ko ye hwe nyu so ansa na plan for the next one and the consensus on so raise ansa na woko or say assemblies did not ensure that contractors operated with performance bonds of the period of contract. Was say I am pow contractors in you bully. O kon was all kwakubusa project and obeka say nya wona adema no. O say be a central government. E bi also one e dia mo but he just say this see also because project back one 6 months and no nipa kro no ho. 3 months na ho obesi ni so no ma ye no ye de kokwa asa ne namfosem saa na ya be hu answer time no last year no bi na na o hwe no. Was say this allows contractors to execute the project at will or in some cases abandon them. It's an say young year and as young shasu yen to do time bia or moya be one say on one de nepe uni de bi ye say kwan no ya okoye na vorongo kakra no aba seseman kakra wo so no kokuma se kakra to some machines ne sa na agya mienu bi ho because yan yere omo and it's a concern na ono so already at that time sana agya be on concern okoko ta wodi bi mi. Right. So yeah, didn't na eba eye awie no. Na the can say omen e sense our projects are ye jale ho anase ye siwia ye nsiwie nti no. Ama o manu to say ye ko eye or how mo pa. Because we are bleeding through the recklessness of our politicians and here back home. And I feel so no it is sad that many of the projects started by the previous government and have been abandoned or let to the vagaries of the weather because of someone desperately wants to find fault. The can you answer we no a baby chassis or call your beba no on to us near Jan Hosa, your bar, session address no 2010 new womb, but 2022 the Yanka 2017 and the Yanka, but obedient 2010 at the end of buy a kind. Nina said, ye benya political point, ne a benya photo. Has this government as well as previous governments calculated the cumulative economic waste since independence? Now, your cost since independence, yes, car co a abandoned project no use project no. Idea I had you. You just abandon so about no more than you had to so echo and one. So we are your special assignment a year for abandoned projects and that's all use projects. Part 1 near the abandon, now part 2 here. Yes, that's a brother Philip and Aten and Cano. Minion Martina say, or ha, yabete and Tehon na yet to me, acronym. Nanaba K. Fatana say, a pamne, brother Philip de Medicam or match, and Nanaba,
Yema also akwaba na pom to saying Nyankopon e de adom me bi mu me ho de nsepitu butia. Yeda say enkomo no nie we ene eye dwumade no fa edi kan part 1 abandoned project na ye call ye no ensem wo wuram pa nyuma ne ensem a aka wuram no eye bebre yedi kan de part 1 aba we nyina ye kan abandoned project nyina yesika ena akoka wuram sam ena kakra yetimi cover yi ni ayene asem no nyina ye na hu kosam ye ba behwe awire ho sema si na no pa me kokoto so se maami bi ne baba fefefefa baya tobom gina so na chese ni mpokua se be na chi nyina gina so na chese na nimu dua so hwe a o se oba nie na okita ne bayi nsa okwa na ebe mema bi ba se o obayi ba bi a okita no ko die ni mu be duntu be brem yenye no Obe na chese sabio ye ni wo be ya datete ne ho ntade nyina nti wo jan ho no ena mema bi so ba na se nkrofo we di o sa na muti o mu ya udifo nti fa no ma ye de betimi ahwere so ye kita ntare a ye de be hye wo ba no o mu gi atare se ye de ba be hye na ma me no da ne ho an ye san pa ne ho nyina sabio run ho won kura de ne to fam pepa yusu no se de na mema na dika yusu no na maame no ba bie ma woje no free we no nsem a won ma ewro ne ho atare no na wasan de na koma mema na ye di kan san repu no na so ati ase ena mu so mo san to aso erepu abaye ya titi ni tirimi je se kura de me hye kura wo mobi maame ba ya wo san je na ase Krofo we no mo wuro ne ho de enso ye ntutu ni mesh sa de ama me nsa nyi nkoma mo wuro ne ho na me ba cha o ma me no ne hoyi I'll pass saying mo fanyia no Ghana for no di ma me no ne Ghana for right abaya no ne hoyi abaya no ne oman Ghana so what ase ena de edi kan repu no eye NDC de ko repu ni second one no eye NPP ndo wasan di kodane no ma NDC no mo san repu no biem ne san dan no ba NPP no mo so egusu o mo repu ye Ghana ba bia kodu ni o sabo amu hu mani so ade o screen so di o my Ghana kodu ni ye wira hoa se yesi ye hia third force ade ba ko a ama aye problem ni yesi maame no ne Ghana fo but maame no ene Ghana akandifo so uko krobi ya your traditional leaders your traditional leaders no this time no omo je bibia abo aban no so omo enye I'm sorry na nanu mani mu a munya responsible mama aban no any MCs ne ho ahwa no ma take fully control mu di omachi te se di asase ne ye omo dia omo nso omo sombo na mo na mama mutumi ya de atofam kura ni nyina ne sei wo MC wo ba masase so woye DC woye mampani owura mesrew wabedi ade wo simi modwa data enkirew nanso abaye twam no woye adwuma wei wanwie mesrew toaso mame so wan toaso anyem fum suo nkaso de aso bebo fam abaye ade koro na bi wo ho yehu bebiri NPP ba no wabeja ho na NDC aba no wabeja ho sadie we die I am not here to blame party A or B scammers ni armed robbers ni control here omu nyina ye at fault sa na omotie nenso me de sobo no bebo ye Ghana fo a ye won potamu ye cheche ye nyansa de ama parties eni ye nananu ma sesei waje bibia ba party so ye nananu matimi tenase ama sesei kura de NPP ni NDC acha omumu ene ahemfo nyina ye politics na se na o mani bewie entimi nua me de we ye no ye de me nhyɛ da nka kese ye me kan ne se Ghana ya tenase ama nkrofo ya repu ye ama sese de otutu ye mesh nyina nanaba meda se bebre omenenta ena atenka akuya mamintie won so tew ewa ha na afi yemfa afrefo kakransos na yenko Owoahene meda se omonso mokeka presentation ni se ni no omaya ade pa from director kasa free oba omko grounds okotwa video no ene omonso amubegina TV nenim ekasa ye no yembo bibia abaso
Ohwe de yeyi akyere yeyi a eye kanko a eka ho asem na ene abedi ho nkomo no utimi hwe bebi a project bi sha se free omosan kwa de date a ewo so mu wie eka ho ebi aspane over 10 years me ho project ba ko bi na wo so mu wie in June 2010 yo 2023 still na project no ayebasa entwe ye panyifo na kanini na nti ye de eguso a ye di akire ye ba be kan de bi hu bi a e de akire omanfo se ne ese over ana ayame ya mami nyi ma hwe ni wa no on se ye kan nyina ye se ye ka na san ye sika nso se ye se pay as you dump ya no se nka wo monka abone kura wo de hwe udwa wakwa akodie ya uwie ya asan adane wura hwe sika ade kom enti ewie na de wakwa akodi hu udwa ne ye sika de wokoto agunu nso ye den eno nso ye sika pa enti wo kwa kotu ya bra wo kwa kohwie agu no ebema wo manya bi nso de aboho bra abandon project yo na chese abandon a ye gya no ho na nka yese ye adwuma mamfa so oba enso ye mamfa so mma so maame eno ho asem ne ye kan yo nti ye ka abandon project a aban adan a wosisi anka yese ye de ye adwuma nenso yamfa anya adwuma na abo man ne ka no ene abandon project a ye kan ebi hospital ai ebi nso ye dwa ene ne yekeka ka ho na ne nyina nkamfa ne ye wi a saa to nketenkete na yejejeji mu odwam ho no edu ba bia ne yeka kyen se muntu ne ye meye ne yie no eno ana omde akwakoye se adwuma no a aka nsensemu no enti ebra so se yebo aboso ne ye sori gina ne yebusa ye ho nsem bi right toilet tiefi asem ne ye kan kane na nya ban na bebo tiefi mayen emema na amranti wa no be sori agina ne yakwa akobbo agya na ye bom ma de ena mma binum kura ya target ntino ye kwa akoyire ye ho abotiefi ama wo mo enya baabi akọ ne mmeduru eso aprapra no nso a eduru da ye kọ kwasafudwuma ema na akọpra na mema ya yire ye ho adodo de ese ye dodo baabi ese ye tuatua na eba ne sen da ben na aban je se wo de asokọbọ formansa wa ye tiefi ama yen ne ye kọ tiefi wuram bonsu ne sesema wo mo kọ tiefi wuram me kwan bi so no yada ye pene yenya ne mo se sori agina kire se sabi se tiefi no mo ba be ye wo ha na mo se mo mpene mma mo mebia no je se ye bo hu dwade a ene ya ye be hyase akoso ne akwa yeso adwuma na ye de aye adwuma isan se sabio no wa betu ko isan se ya sa so ne si omo te se bonsu de omo awie no omo ko buani na omo hyase na hwana de credo no tum monko nipa kro de credo betum no ho na monye safo ankonko bie se adwuma no na enya nwie ya ne aka e wo se ye wi no ebi aman kro betini aba afode aye e de atato ombetimi ndi de ntine betana se ne ye se ye ko wuram na me ba wuram na sabio oba sen ho ye na fe na mbeka se sister mpacho mpese metwam esa me yedin nim so me besene koye me de aha na se oba nso betomi a me mo wa ma hu se me wo ho na wasan esa me jama aja o be ya o de na o sore ko na me hu ne ma hu a se me tim ne se ne mo video ne de o video na se ne wase wi a o hwe ono hwe wanim eno no nso de enye subam papa bera hase brother Philip mami ti utaw na yenko bera hase o minister kan ni na say I think said the traditional authorities omo and sorry na omo enye bibi mfa ho because two what say only Ghana food delay ade ba kwa ebere nim Ghana ha subam ba kwa person ko anim pa so adapt here tenacity ade ya wo ya abamubu nim tenacity anasa ade ya wo ya abamubu nim obi on so me ka kwen kosi agada bi wi aso kan so kosi aga da chi mi kura oni o ka say of apama o kan so me nta kan ya amfa enti nananom senkrata na wo so wo twere bring the people together se nyame wado ne nipa ni nya arehemu wo mu a se panyi bi ba na mka sa abato no kra no ye ntoma na o be follow mo ntoma ko mo se mpuntu eda wakoma so apese okuro ni nya okodo ma he na de wakwa mpena se o se na sas so se gold nya pie ba bia abani ntimi masa oba betutu nse do tutu assess amanfo okuro no mpene oba yerew and he's doing well say fan ba bi ho no e pie or the tax force na mu enti no
nananom no ema omani mro omo so mu sa aban no now no so all the ore hye ni mu fully a ontime mwa wo na imo omo anfa ayini omo hu so omo man na omo so no omo na omo ye omo dia nti omo ni project na chi akopem say wo council of state wo de ne ko wo minister wo MP wo MC na bejeje omo sa na afeso no ma be ye politics omo ko dia no nti me dia mi say nana no betia abo ama sa project we brother Philip me da se bebre ma yenhwe afrefo mienu miensa bi a mo betimi awuram na mo so ma kire mo adwen ewo ha enom 0598994994 0598994994 wo question ewo nkomo a yedi ho watie bi wabisa bi na afi ye koye ni good morning men kwa no for Owoahene Acheampong right Clinton anope ye da say mayenti wadwen kiretaw no na mpanifo na kan in fact abandoned project if resuru be system akwaye say abanwe eyene die wi a we metro so na we eja honom matima mufo ne brepa yi asema na ba ke kan de eno wa kama se nyina mam ye da say yemfo bi wo from so anope good morning udeni baby akasafi mpacho chabo de no bonji pani mayenti waja mpacho na mo kafe so babu ti ana manu bi se na ante na ebuke wodi sei ameriko fo no omo ayeye a debi ya ti mem ze debi aso wodi say afidura wa paso now dey ye adwuma ti say aso na adwuma sevia now dey hang it after that kan be use your Ghana yes ye me ni dawo ye ni omo pre ni ma bi na ma yen say that say good morning good morning opinion udeni baby akasafi me FM teacher na ya o me Kasafi Nkoranza akusa dumasi ye da se me opening na ebize mecha oni wabuja fu nyina tire na na ba te fa e kan na nanom information from no mumwa e ma Nkoranza yemfa yemtuma pa yimfra we openi na na bonsu hini e nipa ba ku bi ate na no won Nkoranza memu e se na hua na anti mi se be boaye ta ana na American estimate de ono na futu bi ani NGO esi community library mguso mutima bunsu wati 20 cent dia omodi ensan djuma kaka ka bi ho no edi sanka yenkoko ye twe ho ese nyina na no musua wi aya mejidi sanka abadi project bi ho no mo akwa bi tuma ko apo futu bi dia nyankopon shira mo no mu nyayi nyame nshira won so bebre wo dia wo de ba good morning fine body ajuma wo de ni ba bi akasafi but osofo no wa be sensi kware ye da so osofo me enti we ma radio no nkofom kakra wada roma seminar mo kan nyina eye na wi ase no ho edi pedi ho ade bi anfa no ono nya bi di edi nya bi di ano ono nya de ono pe wona na titina ma yaka dia enfa mo ta na Ghana 40 seminar mo kan nyina no e gona ka attention is a long concern, what kasa biasi. So, it's just yeah, I say good morning. Good morning. 0598994994 ubetumi aba yenhwe se be fa di twato e wa ha na afi ye ma yewura no metoa so emfa mai good morning. All right, 0598994994. Good morning. Hello. Udini baby our Kasafi. Kasafi. Yeah, that's a Yura, my intio. If I saw Miss Media, put a can remember empty for medical. Ika se pet di anase obiba be ye project visa. Ika ni embesambe ki no ka desre no wan green fam. Anga ka project yan ka ono ya wa wi no kan complete me wi asan ka wa ka for so atwa. Eti go ma pede bra ka wure ma bra na ye nko so. Tinzo ne ka ka do tembe for no. Ye da se bebre ye bre no nti ni di mu a ye mfansi na san komo we ne fa etoso mienu na ne de ye de ba obu befu a ubedwa enema ewo mu no. Ende ye de beba ye wie part 2 no a ye be ko sika sema ankasa so sika ba Nkoranza ha ene ne ayede ye be ko eno so ye de ubegina pono no ho se ya na afi ya bo enkomo ewo ho ye nhwe Facebook messages no ebe Prince Boahen o say I am Prince Boahen or show ye free Libya good work may God bless you ye da say mama say wa say na thanks for the inspirational message ye da say mama say wa
Ofori John ɔse ɔhwɛ yɛ free Lebanon yɛda ase bebree. Edison Ban Obed ono de wawu akoma no mu kra watu cha ma ye ewo ho Bafo Steven so ma ya mo saa na te momo wo ho a ahoden ewo ho ode ne de no aba bebre ewo ho enuma ni nyina amonko a ena o ma ye ne ewo ho wo se o ma ye good morning wo chia ye yenso ye jo so bebre opening Emmanuel Tewia wo se wo hwe ye free techiman ye da se ye chia techiman fo nyina mame se wa se brother Eben no kwasem ne o sports de ye adutwam bona puye fam ade eja tuato bibia ye kama Edison sign by bio ewo ha enom ya piano ne de ode ba ye ne o say okay, this is Clinton watching live from Nkoranza Polyclinic watch aye nyina ofa pam na naba ke fa kuabo achewa brother Philip ene badwa no nyina watch asompa nyame nhyira yen nyame nhyira wo so Eli Nana Yao Adoli Nedo Adeba no say God bless Sompa and make her great and strong. And Nkoranza is bleeding Hefa ena ye from so hefa na yeto sini or say nidin de XG or share ye free Nkoranza Kasajan X yeda se bebre nyame nhyira da boat ne de ni or say of apam nyame nhyira papa say obusua or say Busia Road no yatum Busia Road is closed. Okay, yeda se ne amane a wode aba ye be frem panimfo na ye de ne adi akire menuano ye bre no ko aseda ye modea ye mfa mu nsi na ye ma empanimfo kwa no metena ase don hwere ba ko ne kakra wo ye nimu ye mfa ma wonom so na afa ye ntimi ko we ye special assignment efiri ochene ko no ye de ofa etoso mienu ebebro se nyame ma ya hode ne nkwa ye de ne nyina bebro ma o man no ho hia o.
na watumi ayɛ assembly members a yɛnya wɔ mo nnɛ wode toto kanefoɔ no koraa na yɛbɛka saa berɛ koraa no na resources koraa de bɛyɛ adwuma ɛnnɔɔso sɛ ɛnɛ no yɛbɛka sɛ ɛnɛmafoɔ a bɛdi assembly man yi no adagyeɛ na wɔ mo ni ma adwuma no anaa ɔwanyene meda ase biom mɛkɔ so ada wase biom ne kwasɛm ne sɛ saa etu ho akyɛ no honhom na ekuta yɛn sɛ Ghanafoɔ no ɔwanyene efiri bebree nsɛm ɛnna etu ho akyɛ ana owura aban adwuma yɛbɛka kyerɛ sɛ aban adwuma de yɛn so ɛwɔ yɛn to yɛ kɔ ho na ba na sɛ wɔyɛ aban no wagye mu ato atwene na aban adwuma na wɔnkɔ so a wagye me yɛbɛdi watam koraa nanso nka no na aban adwuma de ɔyɛ ɛde ne di no obuo de ma no ansa wobɛyɛ bia yɛ no na wo kura bra sɛ wɔnyɛ aban adwuma yɛ no nya bɛde ne de wankɔ so kuu kura pani bi onim no party mfifiri bi ɔte yɛ ne yɛ kukuro ne yɛde nakɔhyɛ mu nti oni polisifoɔ bebree sogyafoɔ bebree yɛfa wɔ mo wabra political party ɔni certificate mpo ɛnso ɔyɛ sogya ɔyɛ police ɔnim atwerɛ koraa ɛnso ɔyɛ police ni ɔyɛ sogya ni because political party bi ɛna ɔsom ne yɛde nakɔhyɛ mu nti saa afo yi wofiri sɛ dɛ na ɔbɛyɛ wɔ adwuma no mu assembly member wei just popularity bi ɔwɔ nimdeɛ ɛdidi ɔni bi but ɔyɛ popular wɔ area hɔ ne party members dɔɔso ɛna ɔmoto maa no ɛna ɔdidi assembly man nti ɔnim ho nimdeɛ bia ɛna etu ho akyɛ nankasa so etu afiri yɛ mu nti na adeɛ sɛe ɛna hwɛ ɛna making abandoned project sɛ ɛnyɛ ne party na ɛyɛ nti ne wura fi sɛ Ghanafoɔ deɛ ɛnyɛ ne party na tie kundwa soɔ nti ɛbɛsɛ ya ɛnsɛe ɛnyɛ ne party na ɛhyɛ aseɛ nti nyɛ ɔno ne deɛ yɔn so ne party bɛhyɛ aseɛ na ne di akyire ne party fi so a aka na ne yɛbu ɔman ne yɛdɔ ɔman ne sɛe ɛna mafi amene yɛn o sɛ adeɛ party ɛhyɛ aseɛ na party B ba beto aso a nka se efi wei hwede am oyiye nyina ebi kura sisi krom which we dey wo krom ankasa say ye na community center esi krom community center enso hwe efi etwa ho ahia a party bi aba so mu aka wo mawie da hwe gota pa hwe ni hwe fi tiafo e monko Facebook Sompa FM 90.5 say 90.7 rather 90.7 sorry 90.7 ko na ko hwe Sompa FM ko hwe fi o de ko na ko hwe enso Ghana for hwe fi akola o ko so hwe akola fi to sa de we mu a sa akola we bibi ni nan ko pɔ na so team okoto sa de we mu ne nkwa e be free enso no kura atacha no kura be mene no atacha no be mene no ɛdan wo nipa timo nkrofo tete ho nze bola no nyina to ɛdan no nyina ɛwɔ ho yi ɛsɛ bebe yɛ so nkra na tɛ ho yi hons bi na tete ho de sɛ ahakro nipa kura kɔsom ho enso hwe fi bola na pagya abeduru dan no afia dan no kura ayira enso Ghana 40 ho ni nyina sɛ etu ho acha we nka no a nka ni ho ke yɛ ofa nom ne nanom nanka ɔhene adie ni ma ya hye no ya bɛ hye bola we nyina efiri ho ama ɔhene bɛbɔ dawura ama warning sɛ mo obi afa sɛ efi wengu obio obi aso mfa mba bio but ne ɔhene kura ntumi nkɔka na ɔkakura yɛ mfa na de kura ye gyina hɔ kura na ye tu kura na amanfo ɛsan bɛto agu mekai ya chi ha ya na anu ya bɛyɛ na wɔtwe miɛnsa mu ne ye tu bola afidie gyina hɔ a ye tuo no kura na obi bɛto bola agu hɔ no ka kyerɛ sɛ dia wo yɛ no ɔhu kura ai ne nti ɔhene no kwasɛm ne Ghana for ye wadwuma yɛ na ɛmɛ de sɛ yankopɔn na mo so de afidie ɛkyerɛ adeɛ sɛ yɛn san kɔfa yɛtu hu akyɛ yɛn ma ne sɛ yɛn san kɔsɔ yɛboa ne soma ne yɛsom ɔman no yɛn ma ne yɛasɛe yɛwɔ kasa bi a yɛka sɛ woyi nyamesom pa firi hɔ a ahonedie na ɛba na wokura wo ma yɛ Bible mu mfa nto sɛ Awurade kyiri ade a yɛfi enti no na yɛ saa na ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ akyiri akwan sɛ bɛma ne papa nkwa na aba yakwan mu. So question is sɛ yɛ assembly members adi yɛhwammɔ yɛ assembly adi yɛhwammɔ yɛ ahemfo anka okita tumi wɔn de tumi no adi yɛhwammɔ a asɔre no nso why na me dance pa because me point back on we ya me suffocate ha me say no me jame obedi one dance here say suffer so me teaching me preaching back on gina sade no so and me aso me tu ho na mo say brono a mete so me ka me members na gum say ya Sompa pure water kwa me person me say da abonten ho pure water rubber and na pointing back me hu why say edu Sundays and aparo be dan be di mensa peke ball and mesi sa ball onti ase kura da say ti sofu solo and e adwuma say efi nya de papa because Bible ka say me
na me fembra me point so 1 Thessalonians chapter number 4 verse 7. 1 Thessalonians and Thessalonica for woman 89 chichemu a eye nson also onyankopon amfra yen anko efimu nemum ahotie onyankopon wamfra yen anko efimu nemum ahotie 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 na onyankopon amfra yen anko efimu nemum ahotie onyankopon eya ahotie enkanka mu a musum yankopon Bible say 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 Thessalonica enhuma na edikan no Thessalonica 4 ma edikan etie yen nan chichema yen so oso onyankopon wamfra yen anko efimu nemum ahotie mu enti say wo sum nyame na wuti fimu yi and no onyankopon asem wetia wo enti obeyi wa no say amana yeye enti atiafo e Nkoranza man oman kase a ni die na obu ahye mu ma muma yankai de biada ada me du Nkoranza first amesan ko bebi a mefire me ka cha me yere sa Nkoranza ekura ho efe dodo me yere Nkoranza me yefiri do kron kwanta ha right ne busuafo bebre kura Nkoranza ha o me ka se krom otie me ayene aso me yere ka se da Nkoranza de ye nkola nyina no amandwuma o man ye dwuma ya hemfo no fe ndi agro kura ye behwe se ye besiesie Nkoranza man mu am say inti ne kro no ye fesa no right but in that identity and na de na kan no ye afidi ye jai ni ye kuro essay ni na the point number 2 say edidija ebinum edije ebinum nti twa no pa no me ye biom and ye me ye biom because me 90.7 FM ho da on kotra on condition mu ndi ye nti me so be jai right eno ene ohaw no enti na kire se sa ha we die obia chefa wo mu bi obia di ho fo na ehia se yeye bribi ewo ha enom ye kwa asora nye Bible no nko amu nsem nye nkwaje no se bia obekọ heaven no nko a na mum asetena mu nso no ewo se ye ma enkrofo etumi ye wo made so solo efi a ye kan so edu da bia na ebi nso akwakoye se de esisi ya dan sebe senka ye si ya dan ye kurampo nanka susan kwan no kura muda ho ebi anka fi no kura ba susan betim de akwa amaye ne ade ene ba bia na yesi dan we nyina ka bom na amafi na tai na fe de yaje ye ho ba bia yenye enti no minister kasa no osan bo kokko se yenhwe ye empokura se de esisi ya dan osan ka bio se nkrofo a eye politin ne plastic ne man no wo mu nyina no ewo asudie ne asede wom kwambe na ban betim de wo ma fa so a ebe ma sebe asudie no mede wo manfo no nko aso so wo mu na ye polythene no wo mu na ye plastics no ususu se enfo mu fa kwan ben so na ma yetumi asiesie krom Owoahene medase oman bia sembra ye dwuma wo mu a de ye kan na tu betwa maame no manfree da kasa no ka se ba de se ebinum ya asoberachi a yentwe wo maso no kura me ne ya adwene 100% sa asotwe ehya ase ewo efi a ye ka ho asem yi wona wo ye ho a na ya hu ne se asomesi kwoto politin bag atwene ya no ya che ne kokko akotu 10 million 1000 Ghana cedis anu akodo efi ase afi ba ko a o kwoto politin bag atwene so bedwene o be hwe ye sambra we hya ase se ye twuma ebia na no ye ka se ye tu bola wo ya obesu de foforo de ebe ye tu de wo na afiri ho afi na so de ba we no na ka so ne mu na ya bonu kwadu ebe ye kasa kira foforo am ka foforo jai emra no enkenya ne ho yen shembra ne mu den yen hwe se emra ne be ye adwuma when the laws are not enforced they are laws but they can't work se emra no ye hye a na ye adwuma emra enforcement in the actually no it's just a law and yedwuma enti yemma embrambra ne yehwe se mbra no ye pia no na se ye pia mbra no ne mbra no yedwuma oni pe bia suro basabasa yo ene ko obi am pesa obekwa ko de fiase enti we unu se ne yonko ache no mane ko ache no amane boka onye be na so o hwe se de ayemman mu tie
we wo fani we nanani we nuani we soani said ya mamre ne ya busu asem sitie obi ya mfomso said ya ye kan ya obehu na wo nana afro nti we ya so bola so de gu baabi ye me a wo makwan ma ya che na wo de no kokota na wo ma ya bone kan ya de ebetima mamre ya ya adwuma Owoahene an ebetima mamre ya adwuma na America obi na nani wo obi wa pe di America obi wa fa so America but omo ya o madwene se ye pese ye man ye yie no ebinum fa yawo ne mu sambre no amenne etintim enti yanso ye pese se ye man ye yie a ne ye hyase de mra ebe ma yawo atoto nipa bia yes infiti ase no ye be fam but ye hwe ya bra boyie no na ye twe ho firi ho ye twe ho firi ho ebe kakra no ene ye be fa te say de ende okom de oyobi no beka je se kopedua ne di because when so okom de nti so didi saa na ye hyase de mra ba se wa obeto ball egu ne be chi wo aban mra so mu ye obeto afiase di obedi kan ya be chi no cheopa be ba de but aban ne di ne si fom ne ye ntie cheopa no a ebe yense na kwa mafoforo afia be tie se beka se ka che hwe yi o na na no asomesi ne nua pene kura ye adwuma wo aban we mu kura no ye chi no aban ye nja no eye kasa chire pe ade afutu aba obi abehwe ne ho so yie enti sie ye ne se ye na nanom ne wofa waban mu ne papa kura ye police ni judge ne kura ye ne wofa enti de ebeja no na eden o man we to be ntina ne nan so da ibe kro so atena afini mu se ya ti ya fa ye na esifo ne ye mamra ne hyase nya adwuma wa hodin mu ediwu na me esuade kakrafa North Korea ho so North Korea no emre wo kuro ni mu no utibia na ubisa se nti nipa etumi di se emre we so enso ode ahye wo mo amomu di so eti kuro ni mu omu ho towo mo omu di mbra ne so right the same thing Ghana betumi aye se hyase a okay ena wo hwa facilities ne nema ebeboa bi te se bi a ye ka sei na ye pese ye practice me de menum nsuo na manom no ebia me na mabonten so ena sukom de me ena mato nsuo enti menum a menhu dasmin bia wo kwan yi so se me de be enti no ye kasa amanfo bedi so no dem practically dem bi nso na yesa ye betimi amboa ama amanfo etime di mra no so ma fire hakakra. That's why we have the government where government sheye ye pese ahonedie eba 90.7 onipa na ma ye de niema na nam onipa bia ekwa niema eka no obehu ade ato abeka no obetumi yusu okwan so obeyusu bewie no ebeka dia onpa biom so onya dustbin editum ade ba kwa ma that America UK Holland mo edi ne huni ne se ye wo niema saanom ewa akwan ho a efia eka ho a ye de ekọ no ye gya gumu Ghana ye sintono no emre bi atwam ekuro bi na ye adwuma wo ho kakra saa dustbin si bi besisi kwan ho anadwo embrante kwosesa firi kwan ko sisi omfie dustbin ye nya nipa kwosesa firi kwan ho de kosi ni fie se oni ade ode ne ball egum wo de besi kwan ho se ye fa ball engum kwan ho sai su ni bi ye pese oman no mudini onu nkuto se no onya wo ne fie nti we ni na ya sompa adwuma se be man nipa hunu se oman ni pese nidie ene ahotie eba ye man ni mu nti ye de yenum ni yenum eba onni ho kwansa o do saka de etine se ye de di wa bonten ane ye yefi wa bonten emu ni ye de koguo nya ofi ade ye bosa ade wure ya bebre so eni beba ho so se be yamfa yansa ankoka enti yamma sa dustbins ni bi mbre kwan ho bebi aka agina fa nipa ne be mienu de esi ho bebi a nipa twam zebra crossing ne de bi ne de esi ho store bi kase ni ma nipa tato ade o sa store ne de bi e de esi ho such joints see the dustbins ni bi sisi a efi bebra ebu nkamfa yeso yi osof bebre tu betwa esanse onipa kura dia bra ne sagene ensan ya agene a ade ekura mu betofo ena ma bola bebre ebu ho bedwem no cause onumusuo no baby ana kompesa de beto form but ekura na ehunu se ya bre bejema to obi eni ho nimo so share dustbin a kore to mu anka koto abonte nti yempanifo ye mansimu akanifo ye sremo mu man sa akade no ye tu fiase
Say consul number to me to fias. Me da say so for solo. Abusia for me ka we say enne de nsuo na eto ye nti minim say so for be ma na chief mama entimi enuru ha na so for solo na oba ya yedi enkomo no ma yenhwe se yebeje wadwe nkyira aka de asofo solo akan ho waka nsem bebra megiri se ye fa na de aye adwuma ebeboa yen ye nyina ma sanitation emu apagya efia efri eye sanitation mu akọ yade a efri sanitation mu ni nyina to atwa 0598994994 ye ma kwan ma waba nkomo yi so no aba be kyira adwen na wadwe nkyira wo kyerɛ no yetumi akoye nim 0598994994 minister say obia obeto ball aguo ye nchew ye pese ye je won so wadwe nkyerɛ ɛwɔ ho kakra ansa na sofo solo de na asɛm etwato amaye na ye wie. Hello, good morning. Wada Roma udeni baby akasa fi. I friend pastor no wa be prefi kwabe. Ye da se pastor me ntio. I de be papa kadi nyina ewo. Adentina Ghana ni ofiri akwa abruchiri di amra o ma hyewo abruchiri di wodi so. Na ono ane man a wo no firi mu ekọ no de ye hyemra wodi so. Sana wi ase no ye teo. Na bi asetie wo bia bayiri asugwe wo ho. Se setie nimba eni kwanze de baba. Kwa pese ye wo that bi wa abontene. Na that bi ye ma eje di life wo le be pia ko. Nkoranza kura omo ti use ade ani si wona enye nti omo ti pia de kotu bora wo se ni esi mu manfa pai vo nyina ayesa so bi ayesa fi bi adwa ebebere ye di ye de sa na ebebo den bi ni hia pa ye da si bebre. Good morning. 0598 good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba cha odini ba bia okasafi Mohammed Nkatefe Nkoranza. Yeda say my into opening. The minister Kaye no nkaye adempa asempa nso a ehia. Now the question is that omo do omo na be firm amana ya adwuma na. Nti asisa ne say openu ono me be ya adwen say bra ye susu ne nyina no. Na ye kan ewa sempo obi adidi dwuma say sama fo. Wonya to say sama ni do enye obi na be kan tro say akra na wakọ toilet egu mfe kire nso sa. Bola no obi nkan to tema nti ho ma adenche obeka se sama fo ba obekeme onu abedi huduma na so say yem tani fo no ntwe ehunti na yanka se time mu fo so yenye ready say ehuni die no ebe boaye obi be se no ko tera ko na so dem no mo pese kama nso bebe die na ni fie e fa ye fi boto nti obi na nkan tro say data no aye fi antontom ebe ba enti tie ho Sambre and certain go be country, ya yen tie ho. Na yen ya de man ye fe. Na da se. Yen so ya da se bebre 0598994994. 0598994994. O ban komo iso na yetumi akoye nim. Good morning. Good morning, BMO offer. Udeni baby akasabe. Clinton. All right. Yeah, that's me too. Asama da fono so no kra. If you say uko Krobi no so aminu krobi mpa asabe what inter so go from cry yeso nti temra na ye adwuma dan ka beba ma efin a adokro o ma even for hospitals bi mo on cry na bola ni to di nti mra na de campaign for the ye adwuma ka beba pa me ti akra ofi no pa yes yeah that's bebre. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Nana. Udeni baby akasafi. Yeda say wabrakatuma intie we. Na me da say. Me ba che already me da say ko ma me papa soro aya ade but na me kwa ma dwen di anka me stem 24 so mo ma sanitation officers for na sorry free office. No mo tambra ye motor moon set ya set no mo ye na me ne bi ka zama no for no. Obi wo ho no atese sama ne ba de che on place ntwen ente se wo ba nsa wo sisi ne mpotemu ebeti a yese sama san ye me da yen say da se bebre. Good morning. Ma already no confirm na tie your telephone so good morning. Hello. Good morning. Fine morning. Udeni baby akasafi. Me pa to me Nkoranza Nkoranza Sika. Yeda say opening my intio. Asam bebre papa wapa so for so la kana anka ohene no fia papa titempon mu a ka Ghana ma no
Oba kafino bayira. Na anu na papa solo okai. Du hono mo a. Okoto adie. Odi bia bia wotika mu kura no. Obato akin wota kuro no. Akwan akogo tanu. Nti na ho a uka anakwar no. Na wo ye Ghana bodu. The papa solo ya da wasa pa aka tamin na. Right. Yo, Sofo Solon so da se bebre 0598994994 Uram se sia ye be fa na afi mama Sofo Solo de enkra na etwato na bana yetume akọ ene anopei. Adea Akye Abia dwumade ena waso eguso ene de ono nko na otena ase ema ye bon komo nanso nasema waka na to ye atiefo akoma so pa enti ena ye bo na baswe ewo ha enom right sofo ma menti wasema etwato ni awka ye na to atiefo akoma so ama wo moni age wasema awka no ho na mayentie ni etwato a odi gya ye kopem se ne na awotwanyame ya adoma ye besen hia Owoahene medase me pese onipa bia Nyankopon bɔ no se wa na wo bɔ ho ba asase so dia ende bia we wonka ho na mom se wo gidi se Nyankopon bi ho ana ɔbɔ wo ba asase so a efi ayo Nyankopon achi wade right se wo ye ɔba o se wo ye berima o efi enya de Nyankopon pese wo onipa wo bɛyɛ no kwasɛm ne se efi eyi wo firi Nyankopon botaye ɔwɔ edema ho na edu gina bia o ba be ye chiwade e wo Nyankopon wani na ewie no efi edu obekọ boro nsam gem Bible kasem with the book of Ephesians chapter number 5 verse number 3 also na adwamanmo eni efi adeye enyina moma wo momodimpo ewo efi adeye enyina o emaye momodimpo ewo wa opese okọ heaven right so person okọ heaven na ade ye fi ene na ade hweyie na ontotoye ya mba odi anka ho mu amoto aduane so ama ahotia mba bia oto aduane a obeluso customers obekasa ehuhum bi na ye wo dabi odasane bia ba bia oto ade a ohwe ade na ni hwe no na ekasa kire no sene wudi honi wo pepa ho no na ede adwen foforo bi man se bia we ye bia wo se medidi a but yedidi awie inchense ni muni table ni so ni once na we ekomunti obedi de kan de to so mienu omabio emma maso awade bebre finti ena onya awade o bembe so ohwe ba ko ni mienu efi akoda na die ena ne ofre ne kro mfi we efi emma hira mba nipa so efi e de ohaw ena yade bre nipa na wie no Onyankopon echiwade ba ko so se menye fi na wo ye fi a onye Nyankopon dia Ewurade nhire Nkoranza man amen o Yesu Kristo dim amen abusanfo anopei Sofo Solo ena otena mu se ye guest ye no edi nkomo ye bekasa for sanitation ho wa ye proposals bebre aban mu mpanifo no mu amotumi se mo behwe de aye adwuma ebetumi aboa ye de yasema ye kan nyina ne se ma oman no ho hia na Ghana man ye nyina ye de ye koi na ye ka wo se life p me channel life p capsules no unya bi na ononom a ebeboa pies yi yade efiri nipadua emu ema wo nipadua ejina brane na bibia koye kama ede mawo se be ya enema nyina no ebetumi ama bibia aye kama ewo ho enom okoda di sam ha obenya bi ato Chairman Gabriel Gagasi gengen nyina se omna samwa wa Kropon Eduaje Chemicals ewo old station Mandela ho obenya bi Magbi obenya bi Ras Bobinten obenya bi ena Mr Kumsin ho okwa obenya bi 0551880918 ene wo mo entu anamon sanso ena Grace Gas Medical Supplies ene Star International School di animhwe wo mo ka ye se o ma ho ye ha oba wo mo nchen a ebetumi aboa ama bibia aye kama obetumi ene wadi nkomo 02007055528 na afi bibia aye kama 3A Herbal Center no wo mo na ye 3A co capsules no
usisi kokwa fifiri uyamatim ni nyina ebetu ase 0546107107 wone wo mo entu anamo na ye benada wa Nkoranza dwa so ope motoken ato a obekọ Nkoranza nyame beye motoken uduru ha ubenya motoken ahodo ne ana hoden wosoro ne ana koba ye mienu ni nyina obenya bi gearbox no wosoro crankshaft ne ho ne man so spare parts a ubenya to magazine Zion abro sign no mu ubetimi afre 0546405466 ono wo mo entu anamo Jomo Heba Center ka wo se oba wo mo nchen a ebetimi aboawo ama wanya yaresa eye clinic na ye wonu pan so malaria nro usisi okwa afichiro how bebre 0244043110 wone wo mo entu anamo ena ye benada ukuta nyinsen ukita akwada ketwa wo hwe animu se obenyima ana wo ba bewo a wo bekwa ata ama me modake edwam abro san no achi store dan tia na ewo ho no emu na wo awo achi nkwada tete ne nkwada ho ne manyina obi ewo ho enwe ye ata ama me madake ne ma edi siesie fie de de pepa ne nyina no kwa ubenya bi ewo ho 0245951927 sanso ena anope ye ka wo se enopokua poultry farm womo ede enkokọ ho niema bebre ena aba pese onkokọ no enya aduane padie na womo etumetu nkosuama opa de a eno poma poultry farm na de wani bekire womo niema nyina ye kama Nkoranza breman ya ne nation junction no de animhwe 0554580220 woni ye ne entu anamo na ebetume aboa ama bibia ye kama Kanisa Heba Center ewunupa usisi afijikomu hao kope kanisa nuro 0247887436 ena afe seko jiga Heba Mesa no onumbia ubejiga yedura mema na nije ho pa pharmacy chemical na Heba shop bia onsabeka seko jiga Heba Mesa no ebi eye mema vitality adro ema mema enya hoden mapa eye mema adwuma afe antibacteria emwa wede yade te se gonorrhea syphilis ne sa yade no eba no ebetu ase wo ye bema so sisi ya ya pa de a pachoko bi wo sexual weakness low sperm count ensuo bigu enso fita wo ye oba na bema adwonso a uhunu sa ne ma ewo mu ebeyi wa fire mu kope bi seko giga Heba Mesa ifrempanifo 0244799506 and 0243822010 ene wo mo entu anamo na bibia enkoso kama abusuafo anamontentin bia wie aboboa no hanom ena enebren yede esie ewo ha enom na ene eyo birthday ebra sorry no Agnes adu say ma happy birthday we adwuma ewo Kentampo Health College ho ena we adwuma ma happy birthday nyamenshraw na wawodai emfa abrabopa ne nkankro emro kopem say besen hia bio no ma Ghana man ho hia na Ghana me no edia good morning.